Sabata, Mini Sabata, Mother. Yes, I love the Sabalon Kanda, this Sabata, Sabalon Circumbuzo, Gurana Circumbuzo, Villa, Incumbuzo, Ramburuku. Ukuthi imbuzi abantu abankulunkulu abanikela ngazo lapha ziyafa. Sengeke ngakhuluma lokhu abantu banikela ngamazinyana, amazinyana ayafa. Angazi ukuthi abantu abankulunkulu mhlawumbe sicela ukuthi labo abangabanikeli bazi ukuthi akunikelwa ngezinyane, izinyane liyafa. Elisani nobisi lukaningi esiswini, ongeke wenze nangali imbeleko yengane. Afanele ulethela izinyane ongeke wenze nangali imbeleko yengane wena bese ulethana. Ngamanye amazwi usuku yala abantu abala ngoba ngesikhathi kubale ngekho namasonto amane engane usulethile lesike liyafa lapho usiyonela lesike libathi imbuzi leyo ifeke ngokubale ngafiki ukuthatha leli tikiti abuya zogeza indeni yakho la ngani ngoba izinyane zokufika lapha wena lokhu ukuthi wanikela kanti le mbuzi yakho lapho kuba kuyaqamba yafike kumone esezokuthatha lezi zincwadi zobageza yafika imbuzi ifike. Cela abantu abankulu banikele ngembuzi hayi ngamazinyane maye kushumayela imbuzi zakho sebasebenza ngiyasazi isibuzo leli abantu bayazi ukuthi izibuzo hayi izinyama. Amen. Sakhuluma izinyama okusenza ngalo umsebenzi nawo. Cela ukuthi abantu abankulu baqamane ukuthi nawe uma unikela ngento ufuna unganikeli ngento ekudala lo uyibona ukuthi bese uyilahla wena. Nikela ngalena ngempela oyibona ukuthi ile ya ukuze uNkulunkulu isebenze kahle kuyena. Ayibona inkosi. Amen. Sizocela ke abantu abankulu manje sesizovula ithuba labantu abankulu abathunywe imindeni yabo noma uNkulunkulu bonke iziqu zabo ukuthi bakhulume ngekhala emphefumulo. Umuntu ozokhuluma ngekhala emphefumulo angakhulumi ukuthi ekhaya sike sathi sithi kwenzeka ukuthi ekhaya kwakukhaya. Sicela umuntu ozosukuma akhulume ukuthi bathena abakubo ngekhaya lemphefumulo, bathena uNkulunkulu ngekhaya lemphefumulo. Khuluma ngekhala lemphefumulo ukuze lezwa amanga akawafuneki abantu uNkulunkulu iphutha uma ukhuluma into oyicamangayo noyakhayo wena uze wazi ukuthi bonke labantu tshela into engekho bahambe bayiphele kubantu ukuthi ekhala emphefumulo ukukhuluma ukuthi wena ukhuluma into engekho leyo nto usilimaze yonke lemndeni.
ukhuluma into engekho eyamanga kufanele ukhulume iqiniso ungakhulumi into eziphutha ukhuluma into oyinikwa abakithi bathe onkulunkulu bathe bazoba-ke bathathu ngapha enhlayisuthini babe bathathu ngudlungudlu bese kuthi abashumayeli bona baguqa nje basho ivesi mase kufika umbhobha nqamuka nomkhokheli ngokunjalo nomvakeli ngokunjalo akukhethwe umuntu-ke ugcotshiwe noma ugcotshiwe ugqokile ngomhlophe noma uyigqokile kodwa uma ukhuluma abakini uzokhuluma okukhulunywa abakini la wena kuphela usho indawo sibanibani wakwabani enkosini ethile ngithunywa abakithi ukuthi bathe angizothi 1 no 2 lokho abakushilo inkosi yobakusisa bakuzindalo amen. Inkosi uNyazizwe lokhulumayo umfana wakamiya bomalume kababa ekwamadlala eGreat Town ngaphansi kwenkosi yakhona ngizinyanela khona amen. Bantwana bakaNkulunkulu owenza ngisukume namhlanje ubusuku bonke bengikhona lapha ekhaya. Ngilapha ekhaya ngivezelwa izimangaliso kungaqathi kuvezwe imangaliso. Kwathi ngisebenza lapha eMarikana bavezwa abantu bakithi bekhishwa egamkokweni kulowo busuku kade ngisebenzile bewelela ngathi kulodonga olude bewela kungathi kulocingo bawela beyongena lapha endlini ekhaya emphefumula ibonge inkosi. Ngaleyo ndlela inkosi yake yangibonisa bona yathi bonke abantu abangasekho bahlala la abakholwayo abangakholwayo kodwa bangena ngomuntu ayibona inkosi yasezulwini. Amen. Ngisho ukuthi ningabazi lokho uyindaba nje enkulu ekhona ulothi mhlawumbe akaboni noma engakaboniswa yazi nje ukuthi uzobasenza bayatotoba nakho-ke la ngikhona bantwana benkosi uNkulunkulu angibonise bona uthe ngivukele edlule ngoba ngabakhona kade bakusetshenzwa ngibona ubaba uThingula Makhosazana ngibona nenkosi uNyazizwe usendaweni nomhlangano maliqhamuka uThingula Makhosazana ngiyabona amaNazaretha awaliboni bese ngiyasuka ngisondele kuyona efaka umjingo omhlophe luze ngabimina bese ngitshela ezinye ihlayiso ukuthi nami Uthingula Makhosazana kula noNyazizwe futhi ukhona bese ngithi baba Nkosi yamakhosi nginenkinga izinto enginazo ziphelile zonke umnotho enginawo unkosikazi wangishiya imali iphelele shemo engcwele ngicela ungibusise ngakho konke nje ngifisa lesicelo sami engisicelayo wayesethi inkosi ibusise lalela-ke qhubeka uthandaze ngizobuye ngikutshele ukuthi uzokwenza njani ukuze ubusiseke ayibonge inkosi. Ngicela lokho-ke esihlabeni sasezulwini ukuthi lubuye lungitshele ngiqhubeke ngithandaze ngoba ngizokwenza kanti isibuso sami sithole isono athi uma ifika ugama lakho unyula iphomole ithole ukuthi sengicala lesi sibuso singahlali. Okokugcina-ke ngikhulumayo-ke namhlanje ngithe uma ngilayikhaya lemphefumulo bekuyiyona inkonzo yesabatha kwasatathwa nje kwakuhle njengenjwayelo ngithe sengiphuma mangiphuma sengikhuluma nobaba uMshumayeli uMajiya sikhuluma nje ukwakhiwa komuzi engichazela ukuthi usazokwakhiwa kwenziwe ukuthi sixoxa nje lokho. Ngithe mangiphuma nje ubaba uMshumayeli uMajiya kumina awuzubuye lesathu uzosebenza engathi uzowayisonto athi naye baba uMshumayeli uzobonakala angazoda kwenzeka ngikuwo. Ngithe ngisahamba mangisahamba ngihlangana nesalukazi sahamba kancane sifike isalukazi yamakhosi sisho mina abanye ngivele umsebenzi waba okade usebenza ngabungo obaphindela bangidayisa babuyisa nami wazushendwa wabaqoqa bazobafakela ngokumsana uhlakazekile ngihlala kuNyazizwe lwathi sengibaqoqile asekhoyo ezokuthinta ukuzuzo mina ngoba ngibabekela ikhaya lemphefumulo nami ngababona yibona inkosi yasezulwini. Sethi-ke lesi salukazi yamakhosi ngiyazibona sengifake ibhayi yazi zangoma sithi makhosi sithi ya uyazi ukuthi lokhu kungoma akusafanele ngithi ngibone isikhwama engisiphethe nalo ibhayi ngilahla kuwona lomfula lola ekhaya lemphefumulo okucaca ngokusobala ukuthi ubulungiswa ngokungoma ube kusekhaya siyingoma ngabo banginikeza ukuceba baphinde babusa ngami emhlabeni
ngicela ushembe ageze Amen. namhlanje nalabo ababebabi ababephathikwa bezimbi nababenjani bavume manje ungena emzini oyingcwele ngoba ngigqilazele kakhulu sengicela ukuthi unyazi lwezulu manje olubusa impilo yabo nempilo yami inkosi ibusisele kuzwini. Amen. Kata inkosi nasemayazi lwezulu lokhu kukelela lapha umqali wasebamanange abezasemasungini Sana sompopha ncane ba. ezweni lawantombela manje ukuthi ngesuku liphelile ngisukubuyela ngesabatha ngahlambululela imindeni yami uthe-ke phakathi ney'nsuku kwasephinde sebeqhamuka beqhamuka amakoti yabo befikelele abathi abazwile inkulumo bahlambululela kodwa ukhona lapho ungafika ngakhonakala ukuthi abakwazanga ukuthi sizakale bethathe ibhakhe ethile besukele kubunzima bakhona wathi cela ukuthi ngikhambe futhi ngikhulume inkulumo yami abanjena amanazaretha wathi umakoti wabona inkosi yamakhosi unyazi wezulu uqhamuka Sambeza futhi umpopha. inkosi yamakhosi unyazi wezulu uqhamuka nomunye umkhulu owayegqoke ingubo ehlaza neyisonto ey'bomvu neyiyelo wasithi cha khuluma-ke wayakhuluma umakoti khona zowasangitshela ukuthi wathi yakhuluma-ke wathi usehambe konke abakithi ematshalile emndenini wakhe umuntu akwazi ukukhuluma kuyena wasithi inkosi yamakhosi ingubo ehlakhuluma kuyena khona zomtshela wasemtshela kuyena uyisura lesikakhokho isikhombisa emzini wasematshalile yena umuntu owaqala ukubhekisa lonke izophatha umuntu wasematshalile owayephethe iy'khwama ezimbi ikhoma zokuthakatha ikhule izulu ekubulala abantu bezulu ekubulala abantu bomndeni abantu nje bezwe bebhijelana bezulu ebahlali bezulu ebabulala bonke labo bantu wathi-ke lo msebenzi wayewenza wayesayo nomame wakhe umama wakhe naye wayekade umuntu naye phethe nazo iy'khwama zokuthakatha naye ebekela abakoti bethetheleka izizwe bebulala namana wabo konke nje kukube phakathi komuzi umsebenzi abayowenza ukuthi uthe naye masefa bambulala ngalo izulu lokhokho abamndeni babesambeka phakathi kwekhaya bambeka etabeni wabona ukuba yibona nakho lokho waseenda wengeza ukuthi ukhona phakathi komuzi wasematshalini wasethi-ke ucela ukuthi kuzwe lapho ekhala imphefumulo nenkomo embili nembuzi yena lokhokho zokuthethelwa leli cala lelithethelele abantu ababulala khona bezokwazi ukuthi nabo besizakale lapho bakhona beselokhu bahamba nabo bakuphekile ngalokhu ayewenza nanjalo nomama wakhe naye wafaza lokho umake ubabili uthi naye wayewenza lo msebenzi yona ucela ukuthi izwe lakhe imphefumulo umama atholele imbuzi nenkomo naye atholele intethelelo yokuthi wonke lo msebenzi abayowenza ukuba kuphile ukho nabo abantu abayobulala konke-ke lokho abakhuluma nasekhaya ngempela kukhona kuyinto ezakalayo ngoba uyasho nokuthi noma wenzile khanjwa into zingahambi kahle izathu sabo benza into ezimbi noma befaka phansi befuna konke ozokwana ekugana ekhaya ibona baphuma kulanda umuntu ozoqala aqhube nalo msebenzi omuntu ababewenza ngoba kuyinto ekhona leyo khona phakathi kwekhaya ingane omakoti batheleka izisu ukhonjelwe khona lapho ekhaya ungakhonjwa kude ubona nje nomuntu ofika khona ekhaya ukuthi naye usephendukile usenza wona lo msebenzi owenziwayo kubona abantu izinto ziyaqhubeka noma ahambi kahle nasekhaya nje umshado yinto engelula ukuthi yenzeke ikwenzeka kanzima ukuthi mhlawumbe ukuze gcine sekuphelelisa umuntu esekubuhlungu amadolo engasazi umshona egcaweni ngesilungi saphela esibona egcine icala umshado yinto enzima kakhulu kwenzeke nawo nodade yokuthi nabo bayalotsholo abanye bagcine nje ngokuthi ushona mhlawumbe abakhonyakazi belotsheliwe begcine bengashadile bathi yonke lento yenza ukuthi ingaphumeleli ngoba nje bona ibona baqala ukubhekisa zonke zophakathi kwekhaya abantu bacela kuzocela intethelelo phakathi kwekhaya imphefumulo izinkomo bahlanganisele umndeni ngikhulume nawo bathi-ke kuzobe khona kokoma ngabe emndenini ngikhuluma uhlanganisele izinkomo baqale isikhathi-ke ukuthi ubashayisa balelo msebenzi wenziwe ngokuthi umndeni wakhe emndeni ukuthi emabe ngihamba ngikhuluma uzobe khona engazethe ngiyacela-ke ngikhomada lesibili bona kuzokwazi ukwenzeka okolo msebenzi ngoba namina nje ma ekhuluma umakoti angikwazi ukucacisa manje lapho obambile umshado manje uma wenzeka ngimcacisa nawe uzoqala phasi ukuthi aphenduke angeneze wenze wona lo msebenzi wawenziwayo abantu aphenduke naye angene bona ibona bangena abantu bebhekile okule mkhuba le bathi-ke noma mhlawumbe ebenentatha yakwenzanga ngacela mhlawumbe ephenduke yobhekane zakhe nagcina zenza wona lo msebenzi ophakathi ngoba kuyinto vele bona lapho athekha ukuthi ithubileyo yiyo leyo nje akuthumanga izinto ezinye ngacela ukuthi unkulunkulu ashebula phezulu abagula bekhona kusebenzisweni ngusipho wakwaNdlovu emzini yakhe ngaphansi kwethempeli elisaziso la ngila ekhaya ngithunyelwe ukuba zihlangula emaphutheni engiwenzile uthe phathi ngithunyelwe
la ekhaya ukuba ngizohlawulela obabamkhulu. Ngafika la ekhaya inkosi ngisathi ngisamile lapha ngaphandle yaba khona umuntu oba la ekhaya oba nenkinga ngase ngogqoko inkosi engibusise ngalo ngamphakamisa ngambuza ngingalitholanga imvumo yokuba ngikwenze lokho. Inkosi lokho kwayinenga ngoba indawo yiphi abanye inkosi yanengeka amakhosi anamagama inkosi uyaZulu inkosi engayikhetha phansi komthunzi welanga namanje inkosi ngithunyelwe yiyo ukuba ngize ngizoyihlangula ngizocela uxolo ngizocela ushwele ukuba lokhu engakwenza wengesiyo intando yayo kepha kwakuyintando yokuphushwa ugcobo oluthi mangimlekelele endaweni engafanele nganginganikezanga amandla okwenza lokho ngoba lowo muntu wabalukhuni akazange azavume enhliziyweni yakhe ukwamukela uNkulunkulu esaphila kepha ubengadolozima manje sefuna usizo logqobo lukaNkulunkulu ngesandla sakho. Ngakho-ke uma umuntu engamfuni uNkulunkulu nakamfuni, uma ngambheki nakambheki ngoba kenzi kahle ukuba angaze asizwe uma ecelwa ukuthi zibuyise ndoda woza sizoxoxa ukuze izinto zilunge. Kepha umuntu engafuni ukumbheka uNkulunkulu. Ngakho-ke ngiyacela uNkulunkulu ukuba angizwele kulesi senzo ekusenzeka. Ngicela inkosi ingithethelele. Amen. Mama ekhaya ngo-2018 ngesimo sasekhaya abangayivumi le nkolo, kodwa abayivuma le nkolo ngoba bayishisela impepho emsamo ngobhabhada ngikhetha inkosi yebhenqola. Amen. Kodwa umndeni wonke cha oguqile siyabonga akhanye ngihambe ey'ntabeni zaseNyukhasela eminizwa ithempeli inkosi yendawo uHadebe. Cha bayingcwele ngo-2018 ngangisebutwaseni 2018 January izophuma umhlangano obhekilana ngangazi lutho ukuthi kwenzakalani ezweni. Amen. Mangilele kuzosa kuba uLesibili ngiphupha ngisempini namasosha yaliwa lapha nami ngithathe sami isibhamu ngishone khona ngidubule, kodwa ngabona sekuphamisa idubeni bomvu kumimpi umima lempi bese ngiyibona ngathi sesesikolweni angifunda kuso ikaraoke yaculwa lapha kunamabhono amaningi. Ngizinzwa ngiphisa nje ufuna ingasesithe mangiphuma ngidlula insizwe ezine ngibona isikali sezihambisa le insizwa zokuthi sondela lapha umfana ithi mina nambuza kanjena bathi ngumfana wenu nisho ukuthini manje wanje, bathi yithi esiphethe yithi esilawulizwe yithi esishaya umthetho ukuthi kwenzakalani. Uthi wena lesithembile ukufika kwakho ukuthi yonke sizoyinqoba, kodwa into eyenzekile wena mcishe wasibulala wasiqeda nya. Ngithi mina kanjani nje ngoba bengishaya ikhanda nje bathi he amakhanda uwasha ungashayela besilwa nabo wena ubukathina. Kodwa manje kusicakayo ukuthi awujeziswa ngani ngoba umuntu owenza njalo uyajeziswa ekhaya. Ngithi nina ninguba bathi yithi abaphathi yithi esishoyo, kodwa ukhomanda sazinda thina singamakhanasi
ngithi ngamakhanazi ngithi nami ngiyikhanasi bathi ikhanasi sayila ngithi ngizalwa umamkhanazi bathi oh yingakho-ke engakujezisa umphathi ngoba wena uyithi ngithi mina kanjani ukhona yena umlungu kwamkhanazi bathi hayi lalela into ozosenzela yona siyohlangana nawe kodwa kuyoba kuhle silinde siyabuya mabesho njalo uthi ngibalinde siyabuya ngiyibone sengiphaphama ephushweni kodwa mangiphaphama la ephushweni ngibona kukhona isizwe siqhamuka lapha ngefridi sibheke eNewcastle khona indawo la kuyi-hiking spot khona ezamagaraji khona eyamabhodini emafemini bese kuthi kube khona isizwe siqhamuka ngapha phezulu N11 komlambithi iza ngapha bazohlangana la ekhoneni uma befika la ekhoneni lesizwe lesi sihamba nenkosi yaso nalesi esiqhamuka ngapha sihamba nenkosi yaso sihola phambili kodwa ithe mayifika lesi esiqhamuka ngapha ngefridi yafike yancipha yayisiyaguqa sasesiguqa nesizwe sonke kwathi masekuqhamuka lesi esingapha mayifika yakhula kakhulu yamude sasesiguqa nalesizwe sayo yayisiyikhomba indlela ibhekise ekhaya sasiqeda ukwakha lezindlu lezi zasenhla siqeda ukufaka iy'hlandla phezulu kungakenziwa lutho yilaba afika khona-ke basebethi-ke uyibonile le mpilo esiyifunayo kodwa into enye yenzeka uthe mayisahambe ekhomba indlela phambili bemlandela ngomuva kwakhona insizwa eyiphoyisa eyakazikalala umngani wami esitradini uthi mayephuma mabefika la ngakithi besiyafika le nkosi ikhulume nayo ithi uyamazini usibanibani angibizele igama athi usiyabonga wakakhaya athi nakhe lapha wakakhaya athi haya ngisho lona mani ngisho asho igama lomnsizwa athi usho usibanibani athi mawujika la ushonale besithi lalela mntanami uma uzoma ngaphi imoto ezokuthatha emsebenzini izoqhamuka ngapha ngeke iqhamuke ngapha ngoba wama ngapha okhulu abazomhlala buthani unkulumo wakho lesuthi buthe amen ingasakazeki ithi-ke mayifika-ke sebefika ekhaya bahlale bona bese bayachaza bathi lalela kule mpilo okuyibona thina sasihleli laphaya singondlovu ongwenya osondezi omndaweni besuba okhayi ngesikhathi selembe sihla amakhosi izinto sasesithi kulaba abantwana bethu abashonele ngoba malifika lizobulala thina bese kuphela lesi sizwe uthi nina nasenihamba-ke niyoyishintsha imbongo nayibiza okhayi ongwenya bayibiza omkwena ondlovu bayibiza omqungu osondezi bayibiza osotetsi omndaweni bayibiza omtawuni kodwa-ke into esiyifuna ukuthi usenzele yona uzoya ekhaya emphefumulo la sesilinde khona thina uthi kodwa into ozoyenza kuze izokwazi ukwenzeka ngoba sasisahlongoza igama lokuthi senzele ubaba isihlanga bathi wena uma kuthiwa kwenzela ubaba wakho isihlanga wena ungakhiphi uyiwisente kodwa esikudingayo ukuthi wena ubaba wakho uyongena nathi mhla kwamukela amakhosi usiyohamba ubuza inkosi ayithi wena uhlala namakhosi esontweni ngathi mina ngihlala namakhosi kwathiwa ubani lo baswayipha la esandleni bathi ubani lo ngathi inkosi yakahade bathi uzohamba ubuzela bathi ubani lo ngathi inkosi yakakhumalo bathi uzohamba ubuzela kodwa uzobuza le yakahade ukuthi kwenziwa njani ukwamukela amakhosi mangifika enkosini yakahadebe ithi lalela uzoya kumvangeli umabizela bese indlela iqala ekhala emphefumulo yonke into uthi ushembe uma ngisabuka lapho sengibuza insizwa kaMkhwanazi yayifunda eMajuba kwinathesa mina ngosihlala ethempelini yeNgabasha ngithinte le nsizwa ngithi Mkhwanazi akhona yena abelungu kaMkhwanazi noma amakhosi athola abelungu athi hayi lo ngazala ngikwazi lo ngagcina ngimthola kubhoko wathi cha thina singama-veterans
thina singama-Ventex ngibona ukuthi ngibomvu kanjani ngathi mina ngiyabona ngiyamkhumbula nomalume umbomvu ongathi ibhulu wathi thina singama-Ventex okuchaza ukuthi wena ekhaya emphefumulo kanti nakini kwakhanyi yebo kukhona ugogo ukhokhokazi wethu naye kuthiwayo osebenza wabanjwa umlungu wayesethele omunye umntwana igama lithi mayevele uvele emegazini uthi uzongeza ekhaya emphefumulo la ngikulinde khona inkinga-ke yinyeke ukuthi ngiyacela namhlanje ukuthi abesuthu abahloko umolase njengoba uthemba afike thembe kuphela wafika wathi umolase sukumlandele azange athi intekisa bathi inhloko wathi umolase sukumlandele ngase ngibuza ukuthi umolase kanjani wathi ubaba wakho wathini wathi ingane yamazukulwane ibheka ngithi ngathi kodwa azange achaza wathi wayechaza lokho ukuthi nina anibabheki engikucelayo ngiyacela ukuthi namhlanje ngilosina lapha ekhaya angicubele obaba ngoba obaba cha lutho bathi thina basho njalo bathi ngesimlandela umuntu abafoko ababa kodwa ngiyacela namhlanje ngoba ngilapha ngithathe obaba umthombeni uthi baba umthombeni khanya sami sekhaya emphefumulo angiyena umuntu othanda ukuphahla kakhulu noma ukushisa impepho emsamo ubaba wanginikeza igunya wathi ngoba ngisekhona ngizolishisa ekamereni lapho kodwa ngoba mangasekho uzokushisa lapha la angikwenziwe kodwa ngosuku esiphume ngalo ngolesine ngithi mangiyavuka ngivuka ngiphethe isikhwama sami sinesikhokelo lapha ezansi kuvela iy'ngane ey'ncane ey'ningi zidonsa isikhwama sami zithi konke lokho okuphethe uzokushiya la okwethu ngithi mina ngizoshiya bathi sila ekhaya lemphefumulo kantoni ukuthi uyapha lo okhulumayo uSimphiwe wabangelakazi endaweni yaseDududu enkosini uMqadi kunomabala obeshumayela ethi uphakamile usento elidlule ephakamele indeni yakubo bathi khona igatha bathathile ngalokho ngihleli phansi sekhuluma into kimi ethi abakithi bazokhunjulwa kanjani mina mangilokhu ngithule la ekhaya emphefumulo ngiqala ukuza kulo nyaka safika ngonyaka odlule nomndeni wakithi sikuzonikela iy'mbuzi kodwa singakayiqondi kahle indaba lekhaya emphefumulo emva kwalapho ngibe sengigula kakhulu ngagula ngangena ngaphuma ey'bhedlela ngaphuma odokotela bengayibona inkinga kimina saze sacela sithatha le ndlela yokuhamba abantu ababonayo obekuyinto ebesingayenzi kithi besingayijwayele nje ngoba sakhula nje sizingane nje zamafutha namanzi abusisiwe kodwa ngokugula ngigula sigcine sithatha iy'ndlela enjalo sezwa namagama ukuthi khona into ethiwa amagobongo nani nani ngomugula bekungiphethe bekugula nje ukuhamba nemoya kakhulu uqala ukufika kwami la ekhaya ngihamba nodadewethu omncane enkosazana safike sasebenza safika ku-25 safike sasebenza nje sasebenza sasisagoduka sisele ekhaya emphefumulo ubhuti wami ekhaya uthi uphupha ngathi mina nodadewethu noselekhala emphefumulo siphethe amakhandlela amabili siphuma ehlathini elinyama sikhipha imindeni eminingi ebisehlathini elinyama sibuye sijabule sithi ukuhamba kwethu ekhaya emphefumulo kubonakele ukusebenza kwethu kuthe ngoJulayi ngesiphuma kwalo ngila ebuhleni nokuhlela umhlangano wonke ngivunulile imvunulo yengubo singela ngisasingakayiveyili ngisisemgidini nje ngisiyagida ngirathi nje ngiyaphila uthe mase kufike ukujoba sezobusisa imgidi sesiyehla-ke ngihamba phambili-ke mina eduze kwamsimisi sakhona yini abathathu basesehla-ke silandela imoto kababa mina ngiwokuqala nje laphambili eduze kwamsimisi ngesubona umntu wamadonsela eceleni kwami sehla uthe masifika phambi kwakababa uJehova mase aphuma emotini ashintshe umjiva wakhe kodwa kuphuma nje kwakhe ngavele ngagula semthani wagula nje leso sikhathi kakhulu ngagula kezo amandla amephela ngathi ngifuna ukubona emuva umngane wami ngemuva ngathi ngize ngaphambili wathi ayiqhubeka uhambe
ngoba wazi ukuthi yini yovukayo kodwa njengamanje usukhona nje sekuvuka lento ekade kuphatha sihambe ngihambe sekuhamba ngiyathanda zensimbi shebe ngicela manje ukuthi ngifike eThentolini sihambe masifika eThentolini asibusise sesebusiswa sisocela seselalisa secela sibusiso baba bese ngingena kulayini olaphambili kwathi umadonsela ngivulela indlela awungena ngalela silalise ijova simubonise sibusiso bese sihamba siyolala bese ngilele ebusuku sengizibona ngila ekhaya emphefumulo ngiyasebenza ngifale lona leli hiya lena nalomlelo uthenga ufakile siyasebenza neyinkosazane engahlangana nayo la ekhaya kuthiwa ubusisiwe yabalamba siyasebenza mangizizwa lesiswini sami sengimanzi isisu sami simanzi ngaphansi bese ngiphakamisa umnazaretha nehiya ngiyazithinta mina ukuthi yini engimanzi engenzisile mangiphakamisa uyihiya ngibona lento isiswini sami gcwele utshwala besizulu ngithi yebo utshwala besizulu buka sesibusi nginani athi sibusa utshwala ngempela sibakazi ukuthi utshwala besizulu bufunani kimi ngisadidekile njalo bese kuqhamuka omunye womndeni bese ngishaya uvalo bese kuqhamuka umngani wakhe emva kwami bese ngiyamtshela ukuthi buka anti nginani la sisabakaza lokho ngisadidekile ngibona abasekho duze bese kukhuluma izwi kimi lithi ngokusebenza lekhaya emphefumulo bulashwa idliso elangeniswa kwena ngotshwala besizulu omncane mangiphaphama sengikhumbula kahle ngakhumbula ngisemncane umuzi wakithi njengangokuya khona bebebengiphuzise-ke utshwala besizulu ngiyathemba ukuthi ushembe ungilaphile ngokusebenza kwami la ekhaya emphefumulo okokugcina ngesonto ngamaviki angu-12 ngila ekhaya emphefumulo ngizosebenza ngiphapha sokungilena sengifake isitimela eside sihamba namanzi kuthatha maningi siyadusha ngathi sonke sifungele lesi sitimela ebese kufika phambi komnyango mina-ke ngoba ngiyingane ebese ngiyahlohlela ukuthi ngidedela abantu abadala bangene ngaphambili labantu engathi bahamba nami abanye ukubabuka kwami labantu engathi ngingakwazi kodwa kazimbezela kodwa engathi sihamba sonke sifungela lesi sitimela masifika phambi komnyango bese ngiyahlohla-ke mina ngoba ngiyingane bese bashone phambi kwami inkulumo yakho inkosazane iwone inkulumo engasakazeki ebese befika phambi kwesitimela kungangeneki bese bevula indlela eza kumina indlela nje bavele baqele bonke bavula indlela eza la kumina mina sengiyabona ngisho ufuna ngihambe ngishone phambili uma ngifika phambi kwesitimela la sivalekile isitimela bese kukhuluma into ekumele ukuthi angikhiphe umnikelo wakhipha wangamashumi yothola nginganikela sasisavuleka isitimela uma ngingena phakathi ngesitimela sasidrayiva unyazi lwezulu lufaka umnazaretha nganikezwe ikhoshi kuthiwa ngingena ngela khoshi nami ubaba ohamba nawo bazongena la kuleli khoshi ngiyacela isikhulukhulu sephalamende ngiphathi kwalo muzi akhumbule lonke ithola engihamba nalo elingcolile elivuka kabi kithi lisenzise izinto engingafanele ukuthi ushembe aligeze Kose ngiyakhele eyawatheni uNazaretha ngithe ngisebenza hlezi ngifika nekhaya mhla ngizosebenza lesibonakaliso esihlezi silokhu sifika manje ngiyaziba ngisaba ngisho nanokusukuma ngisisho uNazaretha ngonyaka odlule sifikile la ekhaya safike saletha iy'mbuzi ey'ntathu ngithe uma ngilele ngibone ngathi siyasebenza lapha phezulu lapha kumajiloksi ngibone ngazuthi sila ethempeleni kuyisabatha engazuthi kunikelwa ngey'mbuzi manje sifikile nabantu basekhaya sizonikela ngey'mbuzi ey'ntathu kodwa manje thina sasazi iy'mbuzi ey'mbili ayisinikele siqede bethi umshumeli umajili sethi hawu le mbuzi enye yesithathu eyani singazi nathi ukuthi lenye imbuzi yesithathu eyani usethi umshumeli umajili kuthina le mbuzi yesithathu eyokugeza ugogweni ngoba wahamba emhlabeni ezilile okusho ukuthi nomkhulweni ngoba washona kuqala wafikelwa ngaye ezulwini wahlala walinda ugogweni ukuthi aze amzilele shuthi bashona bonke bezilile le mbuzi enye yesithathu eyokuthi bahlandulule Esesibili uNazaretha ngibone ngazuthi silapha ekhaya emphefumulo engazuthi nje siyingane zesikole nje sibaningi siyabhala phakathi khona umnyazi lwezulu lusinika ama-question paper lithi asibhale i-test hayi sibhale siqede lithi uma sesiqedile khona ngale ekhishini isimaye esiphekwa bese kuthiwa isabantwana besikole abafikayo ntambama beze bazodla
Hayi luthi ithi inkosi kuthina cela ukuthi siphume sihambe siyothatha leso simayi leso khona sizohlala la phansi kwesihlahla sidle. Ngibona nje ngathi sesibaningi siyingane nje sibaningi siyasithutha isimasiza naso ngala. Isithi inkosi ngiyakulezulu kumina ngicela ukuthi ungitshelele le nhlasuthi leya kwadidi ukuthi ngicela ukuthi ibe nothando ney'ngane lezi ayiphakelayo ngoba lezi ngane lezi uma ingena le getini suke ingena nalezi ezinye iy'ngane futhi akuzona iy'ngane zasemhlabeni iy'ngane zasemoyeni. Nkosi busiseni kuzwile inkosi ngesekuhleni bokuphakama Siyabonga uNkulunkulu wasekuhleni bokuphakama uNyazi lwezulu uthe kulelizwe laseMaqadini ngaphansi kwenkosi uNgqoko lasakhela lo mfula wokugeza imiphefumulo yemindeni yethu kusukela kweyasemandulo kuthanga izolo. Nkosi yamakhosi ngicela ungiphe isibindi namandla okukhuluma ngingalibali uhlale ohlokweni lolimi lami. Ngiqhamuka emndenini imindeni ithe kodwa ngasishi isibongo ithe wabasiphethe imiphefumulo yonke yethu. Ukhulu yena uzala emndenini wakamavundla. Ngifike la namhlanje nomfowethu nondodana. Endaweni yokuthi silethe imiphefumulo yezimpahla. Namhlanje ngithi yesihlanu akababili bathethelela amacala. Basebethi imindeni lelo somhlaba asithathe ngomsombuluko ngahamba ngayoyithenga baze sigcine ekhaya iy'nsuku ey'nhlanu bese kuthi ngosuku lwesithupha lolu esikulona namhlanje lesisabatha sikhanyisa amakhandlela amhlophe yilona lowo uzothandaza elikhanyisile. Sikwenzile kusukela ngomsombuluko sithandaza njalo sihlangane mase siyolala. Bekhuluma kakhulukazi kundodakazi wami omdala ososebenza. Ngokwenzeka-ke namhlanje abakwazanga ukubuza ngoba bebakhonza izinto zasemhlabeni abayifaka ekhanda. uNkulunkulu-ke wenzile ukuthi bakhulume noma angasazi ukwazi ukukhuluma uShembe uNyazi lwezulu ebekhona. Ngoba kuqale umzukulu indodakazi lona usebandodakazi futhi umzukulu. Uthi-ke ubone uNyazi lwasezulwini luphambi kwendlu elovrandi emhlophe. Lapho undodana wami uthi wababona ushuthi kusematatela ngokokhulu lozala umame uhamba ngapha e-Eastern Cape. Uthi amanxiwa lapha owabona inkosi yamakhosi inile khona. Engathi khona-ke sebeyaqhamuka abakhona phakathi endlini bayaguqa bayahalalisa. Unami kwasengiyaguqa ngiyahalalisa. Noma inkosi seyizophuma uthi naphinde bahalalisa naye wahalalisa. Osukwini noma sengasakhumbuli wonke umnewethu uboneke yena undodakazi wami uthi-ke bebekhona wasebona abantu abaningi angabazi abamnyama hhayi bebeshiswa ngamakhaza ngoba le mbuzi siyilethile ezokuthi uma wami uyaliswe nesibhedlela saka-Dr. Pixie isakaseme basebenza iphutha elikhulu abaphathi lapho waze wagcina umphefumulo uphumele khona. Waseza udadewethu ezobuza kwathiwa ingona imbuzi nampela-ke le mbuzi yona esiyilethile ukuthi umama akhishwe amakhaza. Base beyakhuluma phakathi ney'nsuku-ke ukuthi kwaloko kwenziwa yibo ngoba bahamba bengenwe ngamakhaza namanje bayakhishwa amakhaza. Abaningi ababefike emahlane abanye babengingwe ezinhlwathi ngoba lokho abona undodana wami nondodakazi. Esiyobacelela-ke namhlanje ngale mbuzi uNkulunkulu abakhiphe eziswini zey'nyonga nemigedeni nayo yonke indawo Sibusise ma. uNkulunkulu ukhumbule-ke Nkosi lonke engasakushongo cela Nkosi ibusise amazwi. Amen. Phakama nokuyikhetha inkosi uNyazi lwezulu. Lona okhulumayo uZandile wasemtubatuba ngaphansi kwenkosi uMkhwanazi. Ngethunyiwe ingolosi ehamba nemphefumulo yakamthethwa ithi angizoyihlambulukela
ithe angicela ukuzayibongela kuNkulunkulu uShembe uNyazi lweZulu nasengelozini yemphefumulo isingenile ezulwini uShembe bambaze bambusise base ngiyahamba ngiyaphindela endlini base ngesonto ngoba kade ngilana ngabona ngilayikhala emphefumulo ebusuku sengilele kuney'ngane ey'ningi ey'lapha emosheni ngiyasetshenzwa kunezwi elikhulumayo lithi kimi ngiyawubona umsebenzi owusebenzile ngiyawubona umsebenzi owusebenzile ngifuna utshela umhlaba wonke impilo engiyiphilisa yona ukuthi uphila mpiloni wena ngoba umhlaba wonke awazi ukuthi uphila mpiloni ngaseke ngiyathi mina yebo wakhona imoto engazi ukuthi iyaphuma iyahamba kodwa ivinjwa yilo ladonga lasemhosheni mase-ke ngiqhubeke ngilale mase kuthiwa vuka uyasebenza ebuhleni ngavuka ngihamba ngawusebenza ebuhleni ngomsombuluko ngisebenze ngize ngibuye ntambama uma ngibuya ntambama sengidlula ngigeze iy'nyawo phambi kwendlu kababa kulamathanki amabili kwavele kwamemezizwi phezulu lethethe iy'nyawo lapho ngithi ngicela intethelelo nalapho ngangingazi ngicela abasezulwini bengithethelele ngase ngithi-ke ebuhleni uma ngifika ebuhleni ngathi nganikelela umsebenzi ngathi ngicela umsebenzi inkosi yamakhosi sengiwenzile kungithume khona kodwa umsebenzi angisebenzi impilo engiyiphila inzima ngathi uma ngifika endlini sengilele wathi ukhethani ukuthi ngiphume kuwe noma uhambe osebenza ngathi mina ngicela ungadedi kimi Shembe wasethi uma ufuna ungadedi kuwe njengamanje usuzokhuleka khulekele emphefumulo yangena ngey'khukhula laphana olwandle kulolwandle ukuthi ningole kanjani nicabanga ukuthi lengelesesolwandle injani njengamanje ngakhonjiswa kwakuphuma ingelozi yenyanga yezulu ingelozi yenyanga yezulu uma iphuma ayisaphumi nalo mama othwele iy'nkuni isiphuma nengelozi wamqalo wendlela ebambelelela iqolo emile ethe wathi njengoba ubona ingelozi yenyanga yezulu iphuma nengelozi wamqalo wendlela nakanjalo nale ngelozi esolwandle kufanele iphume ihamba nengelozi wamqalo wendlela ingcolile le ngelozi esolwandle ngenxa yamphefumulo yangena lapha ngaphansi kolwandle namanje sakhona idumbe engaphansi komhlabathi engakaze zize itholakale ey'ntathu uwena ofanele usebenze lokho uqhubeke ukhuleke mina ngiyohleze nginawe ngazo zonke iy'khathi ngiyacela uShembe ngikhumbule nemphefumulo yemindeni yami yonke impilo engiyiphila inzima ngiyisebenzi kodwa ngicela kukho konke uyakwazi ngicela kube uyena ongilekelelayo inkosi ibusise nekuzwini Sengizofuna ukugcina lo wayima ungena emini sikhona ukhokha ngizoba ngidedela lapha ngemuva. Ngiyakhetha uNyazi lweZulu. Igama lami ngithembeka ngwamakhaya ngisuka entabeni zaseBhamshela ngaphansi kwenkosi uMthuli. Sondeza ya. Ngaba nesibonakaliso ngenyanga edlule ngo-Agasti. Ngangila ekhaya lomphefumulo ngizokwenza u-14. Ngangiqala ukwenza u-14 empilweni yami. Ngo-4 ekuseni ngaba nesibonakaliso ngibona imoto ithwele imindeni yami igijima izongena la ekhaya lomphefumulo le moto mayiqhamuka ingena igijima yama ngalaqonene khona laphekwa khona yama lapho le moto ivalelekile ongaphakathi akaboni ngaphandle le moto ikhiyiwe ithe ima lapha ngaphambi kwekhaya lomphefumulo yama kwabe ngathi yindlu ekhiyiwe kukhuluma izwi likababa nje engathi umndeni wami abuza ukuthi sesifikile yini ekhaya lomphefumulo aphendule lo baba lo ojwayele ukusebenza la ekhaya lomphefumulo nowadethalisa obaba nalo mpofu nje onentshebe empofu akumazi igama lakhe ukuthi ubani nomsibongo sakhe lo baba agijime ayeduze kwale moto ukhuluma izwi likababa lithi wasesifikile ekhaya lomphefumulo aphendule lo baba athi yabo sesifikile athi lo baba lo ngathi umndeni wami athi okay ngicela ukuthi nisivulele ngoba sivalelekile la le ndlu ikhiwe ungaphatha ngabona ngaphandle inanebhedlagathi athathe isipanela lo baba lo la ekhaya lomphefumulo lo mpofu onetshebe bovu athi avule insimbi yokuqala yebhedlagathi athi masevula insimbi yesibili yebhedlagathi omama bo-14 bangiphazamisa ngingasayibonanga imindeni yami siphapha amasiku esenza ukuthandaza ba-14 esinye isibonakaliso esavela ekhaya uma wathi wayengaphandle
kukhuluma isalukazi e-toilet. Lesi salukazi sithi sikhona ningadinwa sikhona. Athi manje ngobani? Athi hayi sikhona kodwa sihambile saya ezulwini safike sabona umqalo wendlela. Adumalo ma. Athi masisho lesi salukazi sithi kinale ekhaya kube klini thina sesicala leyinsuku eziwu-2. Uma waxayela ukuthi into eziwu-2 zalezi ezibasalele acabanga ukuthi uma usezofake asabe. Mase yangifonela angitshela ukuthi kunesibonakaliso esinje ngathi ma ungathuki ngoba mina ngiyasebenza lapha ekhaya lemphefumulo sesidise futhi isikhathi ngisebenza ekhaya lemphefumulo. Uma wesesaba phela ukuthi usaba ukuthi uzofa osibusisene umthethele umgogo wayezinto umthethele ukhethi ngezulu nompumelelo wamgogo endaba engasethande. Ubaba wami uqala ngobaba wami umzala. Ubaba wami akaze wafunda amantombazane. Ngayengasikhethele baba ngoba nami ngangithandi nodadewethu ngamthandi noma ngigula ngixoxa ngathi mangigula wathananda ngizomthethelela ngoba bayangisiza emzimbeni wami. Iphinde ngithethele nogogo owangifaka isipikile ey'nqeni. Ngicela unyazi lezulu umthethelele ngoba impilo ethimile. Ngicela nobaba kababa owayefuna ukungidlengula. Ngicela ukuthethelela ngoba bayangisiza emzimbeni wami. Ngicela bathethelela bonke ababengihlukumeza. Ngicela bangithethele umndeni wami ngoba impilo ayindawo imile. Ngizobathethela ngenhliziyo yami yonke. Sicela nisithandazise abafundi abahle basezulwini ngoba singabafanyana abancane thohlonganisa abafana. Sesiyayisijabuliso ukubona khona ukufika kobaba uNene nabo baba uNomndaya. Bese siqala-ke nathi sithi ukuqina umgogodla kodwa sidonsa kanzima ngenxa yemithwalo abazali bethu. Ngiyacela uNkulunkulu afihle ubungane bami asusokwami ukuqonda nokukhuluma nokwazi. Ngizocela nje bantwana benkosi ngevesi esikhalweni samashumi 62 ngokwamandla wekho. Iyasabisa le ndaba yenzela lapho ekhaleni phefumulo esizwa mihla namazolo. Ngisho ekhaya ngathi ngolunye usuku ngithi uNkulunkulu akaplanela ngithi ngiplanele uNkulunkulu. Ngathola inxeba ubaba engibizile unyazi bezulu. Saxoxa kanti liyayihlola inhliziyo yami ukuthi lokhu kunenungu lenhliziyo yami. Wathi Majiya sekuphelile ngikhuluma ngokufuna ukukhuluma. Kanti wayikhanda ngase ngikhumbula. Ngathi ngenhliziyo ngophela uNkulunkulu amangqondo enyathi ngithi mina ngifuna khona uNkulunkulu uzothi mangikhuluma angilekelele. Enhliziyweni yami ngithola isisindo sokuthi abantu bafona nje ebusuku nango-1 nango-12. Befona ngendaba lapho ekhaleni phefumulo. Befuna ukuthola indlela ukuthola imphefumulo abazali babo. Ngisho ebusuku ngisho ngihleli nabantwana khali incingo ngithi ngiyayivala abantwana ngizothini mhlawumbe lo muntu uyagula. Ngase ngithi ngithola inxeba ngithi mina mhlawumbe ngisho mina ngenhliziyo ngithi mhlawumbe ubaba uzongilekelela. Uma kusho ushembe ngaphakathi enhliziyweni yami bese ngikwenza ngeqondo ukuthi ngiyizini. Ngithi Nkosi yamakhosi baba ngiyakhumbula shembe uthi ngithi baba abantu Nkosi bafona nje ebusuku ngaze ngaqamba ngishamanga uNkulunkulu baba bafona nje kusendlini yami. Wathula ushembe mina enhliziyweni yami ngithi uzodlo kwaliphambi lelo cingo. Uthi baba inamba zisuke zikhona uyibona. Ngithi baba zisuke uthi akuboni baba mntana. Ngoba mhlawumbe leyo muntu usuke esekumoya ukugcina nawo uNkulunkulu uzokhuluma izwi elizokuphilisa. Athi boni baba ungalibambe liyiprivate. Yazi ukuthi apho khona uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu wangilapha. Ngishisho isindo esisithwele bantwana benkosi. Ungena ubuthaphuthaphu incingo bafuna ukwazi ngomfulu ushemba ubeke kulelizwe laseMaqadini. Semaqadini la esicebeni sakhona kwamasho. Wayesejile uNkulunkulu wayesethi la isekuthuleni ngoba kwathi wasile wasiphela. Lo muzi ungakakhiwa umqalo wendlela lapha
Ikuphi lapha isiteshi lesi asilapha shonini khona isiteshi sokuqala lapha kuphi la Phoenix khona isiteshi sokubiza ngaso la umqalo wendlela efika la kuseyimoba kwathi la kuhamba kwakhe umuzi omkhulu okuthiwa yasile wasipheli tokhala ekuseni emini ntambama ebusuku uthi abantu bayokosana zase zithi ingwe ezazapha nayo uNkulunkulu hawu kusiwa kanjani abantu babengazi abantu bayesini kanti umabona kude wayesezwile wayesazi wathi heke wakhe umuzi la kodwa ngasize kwasiphela abantu bayokosana emini ekuseni ntambama ngufakazi-ke mina ngoba kube kuncane kuyekhaya isikhathi esiningi besikhuleka ngafunda nasenza yonke angisho ukuthi nami ngangikhona kodwa ukuqala kwamatoyitoyi ukulwa kwalezi zinhlangano lezi ey'bhilitile kulelana abantu sasibabuka umnumzane onomkhaba esedilile phansi eqhuba izingane dlala amadongo phezu kwakhe asho ngangiqala ukubona umuntu kanti usho umuntu abeyiplastiki azaqhume indoda ithi ihleli kwayo kungena abantu banyuke bezingane yabo phambi kwakhe umnumzane ukhala isililo ukuze kuyoshonelana mayesefika unyazi wezulu ngo-2017 uthi thina boshembe okwakushiwo umqalo wendlela siyakuvala manje ezulwini la sekuyoba yisekuthuleni mayibonga Nkosi amen leli gama ngakachuma likangeni ngisho nakwibalazo longena kodwa mhlampe sesihambile ingane seyisukuma lezi ey'fundile ziyilwele lento ziyongena kwibalazo ukuthi washo uNkulunkulu wathi la yisekuthuleni mayibonga Nkosi amen uyakukhanda uNkulunkulu ukuthula ngoba laba abantu abafika la bafika bephethe umsindo bafike bazogeza makukhulunywa ngesikole labantwana kade bekhuluma ukuthi babonakala sebegqoke uniform ushemba akafundisi thina esiphilayo ufundisa imiphefumulo yabazali bethu eyahamba ingakwazi ukulunga bafundisa ukulunga amen washo njalo ikhehla laka Hosiya lathi bashumeli nisitshelele ingane zethu njoba sebesingene sekhaya emphefumulo bangajahi bazosilanda ithine siyobatshela noNkulunkulu bayobona ngoba sesibanikezile izinto zokuthi bagcine imiyalo nezimiso zokuthi basilungiselele ukuthi sesiyekhaya siyekhaya emphefumulo ngoba thina sazohlala thina onzama la thina safa ukufa okwafika nokhokho bethu bokuqala baphambi kwendleleni bangena ehlazweni uthi asikwazi ukulunga phakathi kwethu kwakhona ababulali khona abathakathi khona abakhunkulu khona uthi ngisho ingane zethu inhlamba ibona kudla kwakudlula lapha ekhaya uthi ngisho inzalo yethu ezalwayo siyichamisela ngaloko kufa kwethu uthi sizokungena esikole sizogeza uNkulunkulu asidilize imithwalo asilamule labantwana bese beletha inkomo zokusicela inkethelo labantu esababulalayo bese singena esikoleni ushembe uthisha ukuthi sizongena esikoleni sifundiswe ngaphakathi ekhala emphefumulo sifundiswe ukulunga mayibonga Nkosi amen manje-ke bakhonza abahle basezulwini sisho ukuthi sithola kanzima kanti singabantwana ngicela amandla ngalesihlabelelo kube kufishane nje ukukhuluma uNkulunkulu azongichaza izono zami zandile kunezimele zekhaya angingethula emani alomthwalo
esihlukumeza kakhulu bakhonza bakhe basezulwini ngoba ayisakwazi ukudlula ethuneni. Seyinqumile kabili ethuneni, akudluli muntu. Ohamba izolo, ohamba ebuthanga, ohamba endulo, uvinjelwe abahamba ngaphambili kokuqeda kokudabula kwezulu nomhlaba kwadala iy'bongo base behamba kwendleleni bangena ehlazweni. Wayesenqume ethuneni, akudluli lutho. Awukwazi ukweqa ukhokho wakho. Ngisho nga umfundisi omuhle wakithi eNazaretha, ube umfundisi omuhle wabafana baka-Israyeli, ushumayela ivangeli ukuhamba ezweni lakithi, ube muhle uhola ihlwele. Kodwa umukhokho wakhe enqumile ethuneni ngaphambili owasemandulo, mhlawumbe isizukulwane sama-50 nento, enqumile awukwazi ukudlula wona uye kwezulwini lomndeni ngoba uyodlula kuye. Ingakho abantu abaningi behlushwa lento bathi immoya, khona immoya uShemba akhuluma ngathi, khona abantu abathi bahlushwa immoya. Khona immoya ethiwe yabantu bese bakhona immoya, yande immoya ehluphayo ezwa nokubi. Abantu kuleli izwe likaMthaniya benza into engadalwanga umveli nqa. uNkulunkulu wayedala ukuthi abantu mabekhwehlela bayoqontula amaqabunga, baqontule amakhambi la uNkulunkulu awalengisela iy'hlahla lezi bese behlanza lo okubahluphayo egazini. Kwase kufika iy'hlakaniphi zimbathe omubi zase zithatha amafutha ey'lwane. Awucabange uma kuthathwa amafutha empisi, amafutha ententshana ehlanganiswa nekhambi bese efakwa egazini lakho ukuthi uzoba umuntu onjani wena. Thatha amafutha ebhubesi, thatha amafutha engwenya, thatha amafutha engulube, uwahlanganise bese uwafaka egazini lomuntu. Lo muntu uma esefile egazini emthanjeni yakhe kugeleza la mafutha lezilwane, uma esevuka uyoba idlozi elilapho phezu kwami nakuwe. Akuze uqhamuka lento abathi immoya, bagcina abantu sebebhongiswe kwey'lwane amabhubesi. Uthi uShemba umuntu wakini uma ephiwe uNkulunkulu ukusukuma akhulume, asikho isidingo sakhulu babhongiswe kwesilwane. Yini na lezi y'lwane amafutha amakhubalo nayo ay'lwane akade hlobo kube nathi namhlanje sigcatshwa ngawo, nabo babegcwatshwe ngayo ingene emthanjeni. Mase bevuka bavuka naloko kungcola bese bezombatha igazi lethu, bangene ebuchosheni bamakhanda ethu, emkatsheni amathambo ethu, bavuke naloko kufa kwey'lwane bese ethi umuntu uhambe ethi umuntu liphethwe immoya. Eyani leyo moya? Ngoba uma kuwumuntu wakini, kufanele umuntu wakini wathi uShemba abantu bayakhuluma banemlomo yabo. Noma umuntu engasekho, uNkulunkulu uma ethandile uyamvusa akhulume kuwe ngomlomo wakho, hhayi akhulumise kwesilwane. Manje lezi zifo ziyabahlupha, abanye baphendula iy'lwane bayihlanganisa namalumbu namakhubalo basebenza iy'lwane lezi kuthiwa otikoloshi nemkhovu nemkhunkulu nemingi na yonke le mikhuba yasesihogweni. Ngesikhathi beyenza leyo nto besaphila bakwazi nokugcina iy'fungo ababezenzile nohluntuhluntu omajiya abakhulunkulu babo bethi uzokwenza ukuthi, uzokwenza ukuthi, uzokwenza ukuthi. Uhulumeni wethu ngiyamsola ngento eyodwa ukuthi uyayimisa imithetho kuze kuqashwe ngisho abelungu bakhulume la kule mhlangano yabo le yoyihlalo nayo yonke into, bashaye phansi ngonyaka bathi ubreaka wena i-constitution yalapha ekhaya. Bahlulwa yini ukushaya i-constitution ukwenza umthetho? Bashaya umthetho ukuthi laba bantu abaqosha ngokuthi mina ngiyinkunzi yomthakathi, mina ngenza ukuthi bapublishe ukuze ngazi ukuthi yinto emnandi. Inga bese batshela ukuthi woza kumina ngizokunikeza mina ikhubalo, mina ngizokunikeza umuthi, mina hamba olanda umbungu wengane. Uzothathaphi umbungu wengane umuntu? Ukhona umuntu ovezana nombungu wengane, uyadayisa nombungu wengane ngoba kufanele kufa umuntu, kucushe umuntu aphuphumele isisu bese kuthola ihlwile bese kuboza nako ngizokwakhela mina isithwalo, mina ucebe. Njengoba abantu manje bayamavila namhlanje bangasafuni ukusebenza, mayezwa lento ekhulunywa ngomajiya lapha kuma-social media ethi mina nginayo yonke into ngizokunikeza, woza wena nehlile nombungu wengane, kodwa kube igazi lakho. Akaze ukucupha ekhaya la umkhulu, akaze ukucupha ekhaya uma efuna ukucela, funa uba ney'nkomo, funa uba nayo yonke into. Manje labo abantu bakhishwa ama-social media kube yinto njengathi illegal, isemthethweni. Uhulumeni akashayi ngani umthetho anquma athi into enjenganaleyo asiyivumi. Akhona amazwe asentshonalanga namazwe anjengako-China nakuphi bayanquma abantu abanjalo.
bavinje kuthiwa awukho umthetho njani uma ubona ukuthi lo mthetho njani uyaboshwa ngoba manje bandisa ukufa ezweni njengoba sesingamavila njena thina ukusebenza siphila phiswa yini nabo imphefumulo yakho bethu eyahamba ushilishembe kunazandla zakho njena uJehova kuphasana usebenza ngani ngaso bonke abavula pha bawulapha igazi laba lokubiza uNkulunkulu lobiza izandla zabo okhokho bethu banqena ukuphuma baye emasimini bayosebenza bafuna ukwenza ama-shortcut bathatha imbungu yengane bayihlanganisa base beyokwenza into eningi benza yonke into mase befile ngoba benqena ukusebenza mase befile babuya bazoba amadlozi phezu kwethu bazoba izinyanya phezu kwethu babubule nje bade kububula babubula namacala igazi labo lobiza izandla zabo libizwa uNkulunkulu ngoba bamthela igazi abafunanga ukusebenza umsebenzi abawenzile ngezandla zabo kwaba kuhlanganisa ukuqotha nekuhlanganisa amafutha abantu namafutha enyama zabantu yonke into sigijimele nathi simbathe ingubo emhlophe uye kumajiya uza kuthiwa umajiya usebenza isishembe umajiya ugqoka ingubo emhlophe ngaleke thuna umazi mhlambe uphethe impupha ezinqa zomuntu wesifazane egayiwe ahlanganisa namalungu akunikeze uyithatha uyifaka emzimbeni wakho uyithatha ubethele ngayo emzini kayihlo ubethele ngenyama yomuntu ingakho-ke ngicaphuna lomthandaziso lozami zambili nezikhathi kusho bona babubule ethuneni ngoba benza izona ey'ningi ushembe usakhela umfula abakhonza abahle basezulwini wayesesinxusa wena nje obula azi ukuthi uyiguge emndenini unusiwe ngoba abasazi bazomtholaphi umntwana ozobayela enkosini unyazi lwezulu lakho umfula walo kufuneka ingane ekhaliphile nenesibindi ezozala ekhali imphefumulo mayibonge Nkosi ngoba kuzizosona kuzizokhulunywa ngodumo likamajiya kuzokhulunywa ngodumo omlokazi lo nyazi lwezulu ukuthi ulethe umfula wasezulwini awubeke emhlabeni mayibonge Nkosi imisebenzi kaShembe mningi umsebenzi omkhulu owenziwa yishembe odlulayo kumsebenzi uvuse mina nawo nje kuda bonga kuvuka phela umthandazo usho njalo lala nathi namhlanje uzivikele engozini zobusuku uzivikelile wavuka khona bangavukanga khona ekudingisile njengamanje emakubo yakhala akavukanga umuzi bani uthe onyakazi wathula walala kwafuthi wangavuka wena uvukile imuphi umsebenzi odlula lowo ngoba into efanele siyikhulume thina uzokhuluma ngezono zabazali bethu uthi Nkosi silana nje sizocelela abantu ethi bona umhlaba bona wena bona izwe bona amakhosi bona umvelinqane sizothethela amacala ingakho kungeke uzwe lapha ekhaya ujatshulwa ngoba akuyona indawo uzojabula enganikhona ibhedlela khona ama-ground khona indawo nje zihlukene ezenza leyo msebenzi nakulowo muzi-ke abantu bakhalelana ukuthi luyamuzwa lapha ekhala emphefumulo hlezi khuluma ngezinto nje ezidabukisa udalile uNkulunkulu awubeka ukhona owakithi nowakini ozoya kuwo lapho ozofika khona kumnandi ujatshulo lo ukhandela ngokuqonda kwakho uNkulunkulu amen kunabantwana babantu abathi ngeke sikwazi ukumelana nalento thina sifuna thina zokudansa okwenziwayo cha la akwazi ngoba uShembe ulanda imphefumulo yabantu abahluphekile ethuneni uma benganaka bazosihlupha thina esiphilayo okabani ngane no-15 years ihamba ixoxa ukuthi mina sengikhushulisa seziwu-4 athi mengaxabana naye nje lo mina umandoza ngikhahlele into angiyilahle lapha futhi sengizwana nomajiya mina naye uma ngibhedele zoyilahla lapha phansi kungabi indaba zalutho impilo leyo imvelo leyo ingane yahlala 20 years kodwa isikhuluma ukuthi isibulala ingane eziwu-3 ngoba icasukile ubani wathi ingane ingakavuthwa yona ayithola abantu ayazi indoda ngoba ingqondo isuke ingakaqini ingakho uNkulunkulu wayimisile ukuthi umntwana ngokwemvelo enkolo lelizwe akahlanganisa 20 naye bese uyise amenzele amembulu uyise lento abathi umemulo uyamembulu ukuthi sengabonwa umhlaba iy'nsizwe ezimjahane ezisheli nabafokazi usengaqala khombe manje umntwana abafokazi abamtshelayo emva kokuthi esemnikeze ilungelo lento abathi ukhiye ngoba usuke sivuthiwe ingqondo yakhe sekwazi ukuhlukanisa okulungile nongalungile ingane engaphansi ka-20 years isuke isacabanga yenziwa yini ingane eno-15 years kodwa ithola ukuthi isiyazi amadoda amadala ngangabo yenziwa yini so ibiza ukuthi unondinda iqiniso nasi sakwazi esindindayo ekuhleni uzwile kade ekhuluma manje umntwana la ethi uxolela umamezala wakhe uthi umxolela umamezala wakhe ngoba wayenza imikhuba ngoba engamfuni
bangakanani umamezala abangabafuni umakoti kodwa belotshonile egcekeni ngenkomo zamadoda kodwa bezidakamfuni ufuna undodakazi wakhe ngoba indodakazi yakhe ingazange iye kokhaya yabuya azohlala ekhaya masihlele ekhaya besithi uyabheda umakoti bese uma alahle iy'nkomo zamadoda yena ayilandwe ngey'nkomo wazoganela lapha ekhaya bese jikela umakoti olandiwe la ukuthi azolekelela namvuse kuqhubeka umuzi wendoda abese dakasamfuni abese phuma ekomajiya bafika omajiya bamnikeze amafutha ey'lwane amafutha ezinqa zabantu nayo yonke into yacupha lento ife mayesefile leso salukwazi senze lo mkhuba masivuke ethuneni soba idlozi enjani enganeni iyokwazi ukukhula leyo manhlanu 21 years ihleli idlozi elisihombo ingane izokwenza umnuko ikhona ingane eyohlala ekhaleni laleyo ngane ehleli idlozi enjani ngoba phela uboshiwe manje ngale kwethu akasanyakazi ushembeke usakhela umfula wakhe ikhala emphefumulo ukuthi asize ney'nhliziyo ey'vumayo ney'bekezelayo nezikhulile ngomqondo simlinde ushembe imndeni akayigezi ngenkomo nembuzi nangemali kodwa ushembe uyigeza ngenhliziyo yakho wena othunyiwe umnikazi womzimba mayibonge Nkosi amen wena omele uzineleni abathunyiweyo ngale kwethuna bathi abantu behlele ezulwini elisihogo somndeni wakho eswini senguluku ukhokho oqala wezibulo lakini owaphambi kwendleleni noma wafa kabuhlungu wafela eswini senguluku akekho umuntu odlulayo izulu uzolakha la eswini senguluku abezayo beza kuwe lokho gcine sekuphenduka izulu eswini senguluku ezwini sengcanga ezwini semalasi eswini sempisi eswini senkentshana esini sengwenya ilapho sekubuthene khona umndeni ngoba ubaqotha ukuthi abezela abazobona la ehleli khona sesiyandi sizwe abazukulu nabazukulwana nabashana nabashanakazi bahleli la nangu umnikazi wesibongo uhleli la bayohlala kuwe ukuthi ushebe bayabhunga khona lapho egodini zosiza bathi yiphi ingane esoyithuma emzini wengcwele kukhona uNkulunkulu emhlabeni ebuhleni bokuphakama bese khande kuthungathi izindlu zonke ubuze bona omkhulu bakho noma okhokho bakho ukuthi injani yakhe ingane athi hawu lapha ngashiya isibuza kho lutho nami ngashiya amacala kuwo bathunga ukuthi baze bazobheka endlini yakwenu bese bekhetha mina nawe bese uyadilizwa ulethe emhlabeni uwehle emhlabeni ufumbethe okwakanini okwakanyoko okakubokayihlo njengoba ingane mayizali zela ifumbethe ifumbetheni imthwalo ezanayo emhlabeni ayikho ingane ezalwa itsatsatsa nje ivula izandla kanti ingane iphuma ifumbethe ingane fumbethe imthwalo ikhulu ingane isivula isandla ichitheke imthwalo iyiphahla ingane ibonakala ingane ikhula iyihle kuthi ungathi ingilosi ingane mayisanda uzala ngathi kuthi ungathi ingilosi akekho umuntu ongashongo never hoye efana nami nje lekuthiwa nje ingilosi mayisemncane lehlule idana ethi ingilosi ingane mayisencane yini inhliziyo yayo inhliziyo yomuntu uthi ushebe unyazi lwezulu ubuso bumbhalo benhliziyo yomuntu ingane mayisencane inhliziyo yayo isuke yasezulwini ngoba umntwana kethiwe ungathi ingilosi uma sibantwana akazalanga umuntu azala ingilosi nakuwe kwashonda akhulu umuntu ashiya iminyaka uyabona ukuthi awuyinja le uma udlula ukuthi awuyinja le hawu sejikene umuntu wayini nangu umuntu osembathe phezu kwalo mntwana useveza ubunja bakhe phezu komntwana unondindwa lengane nasi salukwazi esindindayo entabeni sivukile manje siqamule phezu komntwana usenza imikhuba yaso kade kukhulunywa la oqalile wathi yonke imikhuba eyenziwayo kuseyethu nenza into eyenziwa yithina ukhona insizwa akakhuluma la ngolunsuku ungiphile inhlanhlane uNkulunkulu ongakhohlwa into mayikhuluma uthi lo mfowethu la qhamuka ikhehla la kuba ngazi ngasiphi isizukulwane uthi yathi yabona wena musukhala kakhulu uthi uyahlupheka wena usaqedile iminyaka yami wafanele ngiyiphile emhlabeni usazoqala yakhe iminyaka wena ingane ehlala uthi indoda engangami uthi wena usaqedile iminyaka yami kufanele iphile mina usaqhuba ngalento engangenza kwakufanele ngiyenze engayenzanga lo mthwalo onzima ngoba kwakufanele ngimthwalo yini ngasheshe mina ngashawa umhlaba ngahamba ngaqedile iyona-ke le nto bagcina abantu sibambe ehayizi ngazala ngibethe kufanele ngibe namathaveni ngisafuna ukolungisa into zami komajiya ubani wathi umuntu mayezele mbethe uzoba namathaveni namatekisi
mawuhleli umuntu owafa emhlabeni umthakathi kuyezo kwembatha ahlike nawe mawuhlika nje esibeletheni sikanye kwathikile nawe akwembathe sokuzoba namathaveni kanti umbathe umuntu oxoshiwe umndenini wayesebona hawu nayo ingane ihleli emakoti abanamathela kuyona akwembathe ingakho ethi ushembe unyazizo musani ukhalela inguba santshotshwa odokotela esibhedlela musani ukhalela ukuthwethezi kanyoko olumbathile umsebenzi walo ukuthi lembulwe kubonakala ukuthi yini le embozwe lesi sipho angithi baba umuntu mayilethi president angikhulumi omama bakhokheli ibona abathanda ama-president i-president aniyazi namadoda indoda i-president ayi swelunzima oma balethela ama-president boma bakhokheli bakajehova uma umuntu eletha i-present irepiwe nge-raping paper yilo jaha ukuyenza ujaha ukuyiqaqa ufuna ukubona isipho awunendaba nephepha ma uqeqa ninikeza abazukulu bawulahle emgqonyeni awulandeli iphepha nililahleke ufuna ukubona isipho lesi manje yini abantu bayihlanyisa hayi ngubo yamalahleke esibhedlela cha ayikho into enjalo kufanele iqaqo lengubo yembulwe kubonakala ukuthi yinde phakathi avele uhodoba owayethakatha abantu uhleli kuwe sekudinge ukuthi umgezeke umcelele uNkulunkulu angazi-ke uma ungenawo uNkulunkulu ukhonza umajiya ukuthi umajiya uyakwazi ukugeza umphefumulo ngoba phela umuntu ogeza umphefumulo unyazi lwezulu mayibongozi phela uyena umnikazi womphefumulo uyena ungadala abantu ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho wenza lo owaziyo thina siwumsebenzi wezandla zakho owadala abantu uyazi ukuthi njengoba mdala uma esexhuka ulungisa kanjani hayi umajiya kwasekuthiwa manje uyena olapha abantu uyena osiza abantu uyena ubaze lapha abantu akabadala bona abantu ungabe ehlula yena ukugada ingane yakho umajiya bese kuthiwa manje ulapha abantu ushembe usakhela umfulu ukuthi silethe imphefumulo yabazali bethu izolashwa ushembe azoyinyanga ukuze ithi mayivuka phezu kwethu ivuke ngamathongo ibe zingilosi sifundise ukuhamba kahle ezweni nathi sibe bahle ezweni mayibonga Nkosi amen kuyenzeka phela omunye umuntu athi kuzongisiza ngani ngoba mina ngizalwe ekhaya kunenkomo nayo yonke bese kuhlala wena uphatha umuzi kubaleke konke kuphela kanti umkhulu uselanda ifa lakhe leli ahamba ukwenza ifungo nomajiya la uselilandile uthi mina landa phela into yami mina sengifuna uyamba nasenza isifungo nawe khona indoda yakhuluma la ithi ukhokho wakhe uthi mayevuke ekhuluma uthi mntanami thina endulo ngenza isifungo nomubi ukuthi ngizomsebenzela ngenza imikhuba yakhe mase ngifile wayesethi ngavuma ukuthi ngonikela ngani umsebenzi wakhe njengoba nenza lo mkhuba yena uyeke nganikela ngani ngiyosebenzela omubi lento kade niyibona la sincenga labantwana la abantu bakamgobhozi baba nesho baba nenhlanhla kodwa yaphenduka bayisho baganwa umntwana wasezulwini lesi salukwazi lesi kade nisizwa sikhuluma sakakhanyile besingazi-ke thina into eqhamuka la ekhaya ngamasonto kuyayithandazela inkosi unyazi lwezulu sathi siyafika nomshumane sihambisa imithwalo lathi angifuni uma nithandazela abantu lapha ekhaleni phefuna babambe ngezandla ngoba nani nizobabamba kanjani niyagula lathi ngizoninikeza ingubo ukuthandazela ngobuya ngesontweni zayo safika nangu kwathembu usezenzile uthi ubaba ngize naye wenze seyiphethe kwathembu wasinikeza ingubo wathi le ingubo yenhlansuthi ingubo yentaba yepheza ingubo kaJamangweni abantu nobathandazela ngayo mase ngithola ithuba kuyakuthandazela ngoba kuyabhika ubhizi la ekhaya kuyakuthandazela ngamasonto izinto ey'vulwa ushembe la ayivezayo kufanele ukuthi uvule ikopi ley'lokazana ngoba into ekhulunywa la yenza ikhanda lirawuni ngoba kukhulunywa izinto ezingamahlazo esontweni akukhulunywa igama amanyala kodwa lapho ekhaya liyakhulunywa ngoba ushembe uzogeza wona amahlazo namanyala amen ngoba lento yokuthi mboza ngesaka mboza ngesikhakha mboza ngebheshu ngale kwethuni yanuka mase befike ethuneni ungamboza emhlabeni bamboza ogogo hayi mboza into yasekhaya le umolokazana mayithezi ilongo mboza ngale kwethuna kayindawo umolokazana maye ngasanga ndawo usezobuya manje abe isipoke eceleni azali angene ey'nganeni nazo zithe zamalongo
ukhona nje phakathi kwethu obiza isibongo engasona wathi esakubo kanti isibongo sabizwa ukhokho wakhe wayeyilongo. Ikhona impilo yokuqhubeka ngomthambo ifike egcineni isaphila. Ngoba izohamba inuke le nto vele. Ushembe kuzoqondisa lezo igwegwe enjalo lapha ekhaya emphefumulo. Mayibonge Nkosi. Into efunakala kuthini isibindi. Amen. Funakala kuthini ukubekezela simlinde ushembe unyazi lwezulu. Ngoba uyena owenza lena akuyena umuntu. Simlinde bakhonza abahle basezulwini. Singaqhamazeli. Awukade kubalethile ngenyanga edlule sengizobalana ujaheni. Labantu amacala amade kangaka abawathwele. Akuwona phela amacala izolo nakuthangi lawo. Amacala ngaphambi kwabasendulo ushembe eqeda nje ukudabula izulu nomhlaba edala isibongo sakithi nesakini. Amadoda ahamba phambi kwendlela ngene ehlazweni. Base begeja indlela ekhaya. Bageja indlela ekhaya. Manje ke bakhonza abahle basezulwini. Njoba sila ekhaya emphefumulo ilona lo ofikile akakuqonda ukuthi uyinto enkulu emndenini wakubo. Amen. Akulula vele bezwe yabona abasilalele lapha abantu esibaguqela ngoba lo muzi wakhele bona. Kodwa thina masifika kuwo asifuni ukubavumela. Ngithi mina siyacela ukuthi umuntu nomuntu akazazi ukuthi ubalekile emndenini. Amen. Kodwa abantu abawusho amen. Yabona ukuvuma isivumo sebandla usukuvumela lemndeni yakho. Ayikho imndeni esethuneni engafuni ukuvela kuNkulunkulu. Izovela ngawe. Kunencwadi ehlezi ifunda imihla namazola abale ekhaya mhlawumbe isisiningi sokuba angizukuyeka ekaJobe 8:8 ngoba ngifuna abantu bamqonde ukuthi uNkulunkulu wayethini endlini kaJakobe ngalowo ncwadi. Ngicela ungifundele mfowethu. Jobe 8:8 sifunda embhalweni abafana bakaJakobe bashicilela phela abafana bakaJakobe thina sishicilelwe umqalo wendlela la ehlabeleleni ihlabelele zonke ziqoqa indaba khona isihlabelelo sokuqala noma uqeda umthandazo wesabatha ukufunda esithi bongana uJehova maNazaretha nezizukulwane zenu esesibili sithi ufanele ukubonga ngamaNazaretha nezizukulwane zenu esokuvala kumthandazo sakho uthi bongana uJehova maNazaretha nezizukulwane uphinda kathathu uNkulunkulu ngoba efuna ukuthi ingene igxile kithi. Yiziphi lezi zizukulwane akhuluma ngazo ushembe? Ukhokho wakho? Unganqoba umuntu ukhuluma ngakho. Hayi mina sengenza umsebenzi. Ngisebenza umsebenzi kakho. Ingane izolo. Uyazi ukuthi mkhambe la mangabe esontweni kuyashiya ukuthi abantu baphamisa izandla. Mangazethi abaphamisa bakhona sebewokhokho la. Angithi bakhona ba? Bakhona. Amen. Asebewokhokho. Khona abawokhokho azibephila. Ake ngithi ke mina sekuwukhokho. Kodwa umsebenzi wami ngiwenzayo ukuthi mangiphuma la esontweni ngabe ngivame isikhakha zemizi yamadoda. Ngonisa abafazi amakhosikazi abantu. Mase ngifike ingane amangenzela umsebenzi ubusekile lo msebenzi. Hayi sekuhlanga sikakhokho majiya. Hayi simuphukuhle. Siyaya kodwa emndenini. Phela uma emhlabeni abantu benza umcimbi. Lo mcimbi uhamba imigudu. Hamba yonke imigudu yakwenu uzuyofika kukhokho wesibongo oyinzala abantu nomqambo wesibongo. Ufike kuhlala ngithe ubaba wakho uthatha uneze umkhulu athathe ubaba wakho unikeza omkhulu bakhe bawuthwale lemthwalo lezingqoko ukudlulisele kokhokho okhokho bezula sokuqala kumina njalo koze kufike kulaba akuyibona abadala isibongo ube uthole ukudla kumengalelo umntwana usibanibani ukuthi nokuthi kasibanibani bese kamaveve bamnikeza bathi mbona siyabonga ufundisile emhlabeni besho lokhokho wakho. Leso senzela ukhokho wakho ovinje umndeni. Sifika nini lapha ezulu lomndeni? Uzosithatha ngaphi isibusiso ukhokho wakho? Ngoba uxoshiwe umndeni wonisa imizi yamadoda. Funda ba. Khumbula izizukulwane. Uthi ushemba ke sikhumbule izizukulwane. Akabuze zonke phambili. Ake sibuze izizukulwane zaphambili. Umndenini. Bese uyaqinisisa kulezo izizukulwane eziphambili. Ufuna isinto ayiseba. Bese ungabheki sona bese uyofuna koyise baso bangaphambi kwabasemandulo. Weba thina singabazolo nje. Lokhokho kakhokho wakho wayizolo usazula ngenhlalo. Kasandulu. Abazi lutho ukuthi lokho kufa khona emzini wabo njengoba nawe ukhala ubiza bona ntawona amsangiphi akusokuthi senzo abazi lutho ukuthi bonakala kuphi amafindi abawazi amafindi onakala endulo ngiyajabula ngibona ondaba ezitha ngoba ibona abantu kufanele ngabe bagcwala lapha phakathi kwalomuzi bazoza ukuthi ushembe uthi iphutha lalahle kakuphi ondaba ezitha.
Obithuke tathatha isithunzi nje. Insuku zabo emhlabeni seyithunzi bahamba la ngithi kuyokusho ukuthi ithunzi lasibantwana ithunzi. Abadlulile ethuneni basesemhlabeni umoya wabo usabuyela nganene. Awukalweli ithunzi ithi inkosi ilanga indlela ekhaya idlule ethuneni. Kodwa bakadluli bona insuku zabo seyithunzi nje emhlabeni. Behlabe nyuka kanye nathi bambatha thina nethunzi labo basembathe basenze yonke imikhuba. Amadala ayaduma labo ngakhala kabazimna. Ungahlala impilo emnandi. Amagceba ahluma ngexhobo ungahlala impilo emnandi uma ithongo lakho ligule ethuneni. Inyama ingamila lapha ngathi amazimna. Wena kona ukukholwa ungakubamba khona abantu bakini bengakholwa. Ufaka uDumzane nje eminyango. Dumzana uJehova eminyango oyinsika zendlu yakho. Uthi ushembe eminyango oyinsika zendlu yakho mawudumisa uJehova neminyango mayidumisa akashi indonga lezi ingase sefake nje amaplango la esiwatshotshile uthi insika akasho ushithongo lakini ushabakini abakomalume wakho ethune nabamdumisa uNkulunkulu mayibonga inkosi. Uma bengamdumisi phela insika okhokho ba iminyango endlu yakho abakomalume wakho ungani umnyango uvulwa umama uvulwa ubaba indoda egijima yovula umnyango hayi bobhaso indoda ihlala lapha emzamo uvula umama ahlangane nempi mayihlangane nempi umama kodwa indoda uNkulunkulu ahlale lapha ayibone imphe seseza nejozi. Umnyango endlu yakho mawudumisa uJehova abakomalume wakho abadumisa abangali kubangwe wena uthiwe wethu lo uMajiya zangenze lutho abamdumisi uNkulunkulu mabela abantu abanjalo idumisekile into enombango. Shembe ukukhuluma ngamathongo asilungise naba abantu ukhumisana umlotha kuthethelela kuphela amagqumi namazolo ubuyiselane ipolito kahle. Umama engazange alotshole akalotshole umama kahle aphume uma abuyisele ekhaya kubo khona eseyithunga abuyisele ngehlahla lomgana abuyisele kubo akhishwe ngokusemthethweni azogana bokababa ukuze kufezeke idingo shemba limise emhlabeni umthetho okungcwele wamiswa uNkulunkulu inkolo leyo mayibonga inkosi. Inkolo akuwona ukuthi esontweni isihayize sithi Jerusalem muzokanya inkolo ugcina amasiko lawo umthetho hayi imkhuba. Imkhuba phela uthatha inkomo nembuzi iphuse ibhodle elingezo uMajiya. uMajiya kancane ukuthatha izitho zomuntu wesimame agaya eziphupha kumezela ubuphuza inkomo yakini ihlambulule le nkomo. Ungambuza kodwa ukuthi lezi ithako ezidla ama-ingredients alento athini ungambuza. Ngabuza umuntu othi mayekhuluma ubaleke inkukhu uhlupho ngambuza kanjani uyesabeka nje futhi ngathi baqala batrainele lokho awuma ukhuluma ucabhazela amathuba wenzela ukuthi ungambuzi nokumbuza. Isifo ke thina esikhona kithi isifo esikhona kithi umuntu uma ngasawuthatha nango umbangeli agqoka isuti ayiphathele ibriefcase amlethe ekhaya abese biza umndeni athi nango umuntu ozosiza abantu bachizi batayisa ngokwenza imola yikho lento yini ngasizwa lo muntu usoyankalo awulanda uMajiya egqoka amabhuzu akhudulekile oneyikayi nothi nongakamile nothi mayeqhamuka ubaleka izinja zasekhaya yonke uzobe eqoqama ukuthi hayi nto uMajiya usebenza bathanda into engcolile nengasile. Uyazi kwenziwa yini lokho kwenziwa le moya esimbathile ngoba ayiyanga ezulwini ihleli lokho kungcola kayiyona esikhapezela kulo muntu ukuthi solanda into engasile sobeka ekhaya sithi izolapha abayifuna into eqondile kuba bayifuna abantu ngoba balandela unyazi mayibonga inkosi abantu balandela uMajiya. Bengifuna ukucaphuna-ke kulento ngoba iyasishita sonke kodwa ngikhuluma ngathi sonke ukuthi-ke thina esiphila asiyibambeni asibambeni amatomu nawe ma ubamba amatomu ungabusangena kuleli gebe elenziwa ukhokhokazi. Lo mama kade ekhuluma uMakhanyile njengoba uMakhanyile nje uthi wayehlukunyezwa sayizwa lento kuyisonto kuthandazela abantu sathi hayi ozohlambuluka mama ngoba lento njengoba desha umntwana wakhe ukuthi igqilaza bona abangathwesile zona bayathokoza ngami ngoba ufika wona umuntu abese buya zombatha wena uyagqilaza wona usenyameni. Manje yini kufanele umsenkulunkulu uNkulunkulu amethule lezi thixo abesemgeze uyoboshwa uNkulunkulu kunokuthi aboshwe egazini lakho. Phela ukumletha ekhaya emphefumulo kuyasiza ngoba ushembe uyamsusa egazini lakho amfake ekhaya emphefumulo amgeze asuse lobububi obamembathe sesemhlabeni abesemgweba kahle. Amen. Ingqondo yakhe isiphelela bodwa uyagwetshwa. Umuntu odakile umfake ejele akezwa ukuthi uyidakela. Umuntu ogulayo umfake ejele akezwa ukuthi akaqala agezwe lo muntu asusele insila. Ingqondo yakhe iphelele abese gwetshwa abuze uhlupho. Ngeke aphindeke one
manje masibadedela babomvazi babuya bazokamela egazini lethu bese behlupha thina bathi umntwana akazethu lo mama umntwana wakhe lo wade khuluma wesibili uyasebenza lapha ekhaya wenza yonke into labo abantu bamphutha ngisho umsebenzi bamphutha ngisho umendo masibuza ukuthi uzonisiza ngani umntwana bathi ayikho into esizoyenza sihlelikene ngokona akusize ngalutho ngoba thina siboshile iboshwe uba siboshwe unyazi linibophelele unyazi sona ingane yakubo konina lume phela kubona inkosi yethu unyazi bezulu ngokwenyama komalume wakhe kaKhanyile uthi uma bengena la bangenile uNkulunkulu bavumelile bangena kodwa unyazi ukuthi babhekele eceleni nona ingane yakwethu nahlukumeza ingane yakwethu njobe egula nje lo mama uguliswa yibona umyeni wakhe wayemhlupha nonini emhlupha konke kumhlupha manje yonke into bayabenza bathi asikwazi ukusondela kuNkulunkulu asikwazi unyazi bezulu balibhekele uNkulunkulu usiflathele nona ingane yakwethu masibuza sithi nina nihlanganiswa yini uthi hayi phela sabaKhanyile nje unyazi bezulu afuna nesibongo sakomalume wakhe uyena phela umnikazi wezulu uyena umgezi wabantu uthi akasikeze ebekhuluma kule ngane lumele ubunina usekhaya akwazi ukusukuma sicela nimdedele umntwana amlande uma kuxola yena owahlukunyezeka kuhlezi uNkulunkulu abe nofefa abazwela amen bafika bakaKhanyile la abangabazi abangahlangene nabo base bemana lapha ngaphesheya base behlanganise belethe inkomo nembuzi base behlanganisa umnikelo omncane naye lo mntwana wayesewukhipha umnikelo wafaka ufaka emndeni wakomalume wakhe mangena la ethempelini sengena inkonzo yasemini wahayiza kanje ngayekena ngathi mina ngiyaphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu phumele ngaphandle waze khuluma amakhehla kubathi siyaxolisa mshumayeli asuphazamisa yasha lengane asazi tiyeleni kwabakaKhanyile yazi yakhipha ngisho umnikelo yawufaka ngoba lo mnikelo ungcolisa umsebenzi wakaKhanyile ngoba thina saboshiwe sinecala kaKhanyile sifanele ukuthi uyobhuqa uNkulunkulu masonikela lo 50 rand yakhipha 50 rand wathi siyacela asazi sokwenza njani sesiyaxoshwa nengilosi zasixosha la ngaphakathi thina nje ubhuqa uNkulunkulu niyazi ninecala kaKhanyile senzonikela 50 rand ngokwenzalo icala lingakathethwa hawu nami ngathunga phela asiyazi lento bathola ngoba sithi asiyazi lapha asifuni nokuyazi nisithandazise futhi asiphiwe namehlo ukubona nendlela yokuzwa asinayo asifuni nokuyazi nami ngaqoqa amehlo manje sokwenza njani hayi asazi masiucela lo 50 rand wajabula lelikhehla lathi awusiyabonga mama nicela ngibuze ngolisa umsebenzi wakaKhanyile ngafika la ngathatha umbhobho ngacela ngathi bakaKhanyile le mali enikezwe mntana ngicela nimbuyisele ngoba bathi bona isinqele lesabe senzayo safanele bona bawucela intethelelo kulo abamunayo wakaKhanyile inkosi ayibabheki unyazi bezulu uthi singaphakathi la ekhaya kodwa lisifuna ukusithinta ichilo ke leli bantwana benkosi asingalenzi ke thina esiphilayo amen bakhokheli asifisula asibathandeni umakoti bethu ngoba ngale kwethuna niyaboshwa ngibiza abakhokheli ngoba ibona phela abaphethe omama mayibonge inkosi ukuthi lishumayelele uvakele ukuthi cha noma kukubi umakoti mayenza kabi biza umndeni uhlale phansi ungamnyundeli ngoba lo muntu uthishela inkomo buka nje abantu baKhanyile abantu bakaMgobhozi baboshele ukuthi bahlukumeza umama umakoti kanti waKhanyile isibongo wakumalume kaNkosi inkosi egeza umphefumulo sebeboshiwe bona isibothe umndulo bakhonza abahle basezulwini sisenkingeni enkulu njengoba ngikhuluma ukuthi ngesonto kuyathandazela la siphuma sesiyimvithi sesikhathele abantu beyigingane la kukhuluma abantu bathi sidedele unyazi ukuthi sikhuluma ngoba iyona nkundla esizokhuluma bakhipha izinto ezibuhlungu abantu indoda ikhuluma ukuthi ngiboshiwe mina ngangibulala amakhosikazi ngangiganwa isithembu kanti ngifuna ukuwabulala ngenza ngawo intelezi uthi bangibophile ngiboshwe izibongo izizukulwane ngezizukulwane pho manje ufunani enganeni wena usuku ngathi athi yona ngane phela ngihleli kuwe ayikho nami into engizoyenza manje nithi angisuke ngcono ngiyibulalela phela banawo uNkulunkulu abalawula umuntu abanawo uNkulunkulu abalawula umuntu ingakho ethi uShembe singakuthokozeli kakhulu lokhu esikwenzayo emakhaya asifuni indlela
angisho makuthiwa kufuna indlela ngabani komajini ushembe usebekile indlela ikhala emphefumulo la kuthethwa khona amacala Amen. thina madoda esiphiwe inhlanhla ukuthi emakhaya siyakhuluma ithina esikhulumela imindeni emsamo sithi masikhuluma sithi baba nasi isithebe simpha sona sicela nimemane nonke nina madlela ndawonye kodwa ningabamema abathakathayo iqiniso vele umuntu othakathayo uyesatha awavala amehlo nimowazi ukuthi umajiya usehlele eduze kwakhe kube kusithebe la awavala amehlo afunali umuntu ndalo uthi ushembe heke uyiqiniso kodwa abantu abamkhona ingozi-ke phezu kwalona uma uthi abangamenya ababethakathi ubaba wakho uzobiza ubaba wakhe umkhulu fanele abize ukhokho wayethakathi ma engasabizwa ukhokho uzokwenza njani lolanda isidakwa lapha singene ngaphakathi sidle utshwala sidakwa sidle inyama sidakwa utshwala bantu basikhuza zesidonse ijozi khona la simgwazi umuntu bese linukana newapho kanti lona ikhehla uthi ushembe abantu abamuzi into engiyizele emhlabeni futhi uzogeza labo bantu leyo mndenini eyangenwa umoya omubi ngoba yangenwa umoya omubi wendoda embi ngifuna mina ukuthi bageze bethule lezo yithixo ngoba iy'thixo zasemhlabeni ayifunakali ngaphesheya kwethula akekho umuntu okafike athi mina ngiphume ezulwini ngumthakathi kodwa umuntu wonke umuntu ngahamba ngumthakathi akekho ukuthi ngafika ngumthakathi ngivele ezulwini okuchaza ukuthi into eyathola emhlabeni yalethwa yini emhlabeni ile ndoda yaxoshwa ezulwini yafikela yaphambana nonkulunkulu yayisidala impi nonkulunkulu yaqanganisa yafunga yathi ushumeza abayihlanu ukulunga ngishumeza abayihlanu bubi leyo ndoda-ke iwumoya ingena kuthina okhokho bethu bangenwa yiyona manje abasekho phela enyameni asibayesondeze unkulunkulu abadilize leyo mthwalo ababenikezwe umubi bese bageza bese begwetshwa umndeni ngaphakathi umuntu uma egwetshiwe ejele uyaluswa omunye agcine selungile angithi bagcine sebekhishwa ngamapharoli sebelungile Amen. naye-ke uma esegwetshiwe umndeni uzolunga ngeke kuphinde kube khona ingane ombathwa idlozi eliphethe ikhwama ngoba lezi ikhwama ziyamsinda ngale kwethu usefuna umuntu azoyiqinisela kuye ayiqinisele kimi nawe siyawacelela amakhosi athwele kanzima ngoba awagcini ngokubheka iy'bongo zawo amakhosi ayebutha ngiyathokoza uma sengibona inkosi yasemasomeni ngoba ngesonto sathi sisahleli kwasekhona umama ngaphakathi uMamsoni wathi ubaba uthe uMshumayeli lindani ngabe ngisahambisa ukudla sesokudla ngathi masi yabona ngase ngikhumbula uMshumayeli bengitshele ngathi hawu masi yanibongele kuthiwa kuzofika inkosi yakini ekhala emhlabeni wathi hayi bese ngizwile nathi sobe sikhona ngomoya Amen. ifike ndaba ezinto ngiyabonga ngoba uhamba nabasezulwini inkosi yakaMsomi le bagana inkosi uNyasi. Amen. LuNkulunkulu kodwa lisho ukuthi akuzoyoko lithi hambani emfuleni qala niyogeza. Amen. Bese nibuya nize la. Ngakho-ke siyabonga amakhosi engathi uNkulunkulu angapha ukukhuthala ngoba wona athele imithwalo enzima. Imithwalo enzima yani babebutha okhokho bethu emandulo babenza amabutho. Mabefo okhokho bethu emandulo mabevuka baya kwenkosi asijike kwenkosi. Bafika nemkhonto begcwele izisu. Uthandana yena umgobhozi wayekhuluma. Umgobhozi wavuka la eqala ukukhuluma wathi mina ngangiyibutho lwakashaka igcwele uthandana lemkhonto ngikwazi ukwenzani. Ngoba ibhonga nje lengane imini ngibhonga phezulu. Sicela nisicelele sakhulumile socela uNkulunkulu sothandaza sicela uNkulunkulu ayikhiphe. Wathi ngingabonga sathandaza siyibhedele noMshumayeli. Wasukuma yayibhonga ihona sokwenyoka yasukuma kuqhamuka wathi hawu siyabonga unyazi likhiphile imkhonto. Kanti likhipha abantu vele abamcasulile uNkulunkulu ukuze kuvele amacala uthi kodwa sonile uNkulunkulu. Amakhosi-ke ayebutha amakhosi futhi kunamahlazo ayemile ebukhosini ngoba ebukhosini noma bethi inkosi ihlambulukile kodwa ukuhlambuluka akusebenzi ngoba kufanele inkosi iqashe induna iqashe umkhulunkulu ozophila amabutho. Umkhulunkulu uzolanda uMajiya uhluntu nje uMajiya afike azothi kundaba ezitha la cha uma ufuna ukuthi iwini ibutho lakho athole amafutha ey'ngane uthi umqalo wendlela lapha ngicela ningisize ningakhele isilungu sangazi thina ukuthi isilungu yini kwasekugrunyiswa kwathiwa umpheme ngoba kusho umqalo wendlela ibhonge ngoba sithi masihambe siqoqane lezi ngane niyinikele ngamashumi la ngaphakathi ekhaleni unyazi liyasithuma sihambe siyiqoqa lemphefumulo uthi sesithi masisoqoqa ney'ntombi siyifice ziyimpuphu iy'ntombi
uyazi ukuthi indaba zibe impuphu ezinye intombi mandulo yakithi nje inkosi yesizwe isidlala umkhukhulo ithi kuphumize kuthiwa izwi kaNdebezela lithi zonke ingane ezincane ezamaza kumva namashesha angene ayibhujiswe ngoba kufunakala insizi yazo ihlanganise namalungu namakhubalo ukuze kuphile impi ukuze inqobe kwakuyinkolo yabo ukuphangana amakhosi inkosi engahlandle izinza ifuna ngathi ngaba ngaphezulu kwenkosi ngaba ngaphezulu kwenkosi manje kufanele ifunde indlela zomubi zokunqoba uthi khona ingane eziyimpuphu ngoba zayithatha ilothiswe zibe impuphu bese ihlanganisa namakhubalo zifaka emadengezini kuncindiswe amabutho okucatshwe ngamabutho ukuze abebukhali angabonwa kube nyingelezi ufake namafutha ezilwane uthi siyayiqoqa lezo ngane sifike siyindlale lapha sifuna manje umpheme esoyibeka phansi siyindlale phansi sikhipha amalungu namakhubalo kuphume inyama yomuntu siyiphethe sidale kakhulu kanti ukuba bangene ngaphakathi esipholi ingakho lo msebenzi sithe sisawenza ukuthi mningi umsebenzi enzakalayo kwase kufika inyanga yezulu kulamasonto adlule yakhuluma kumamakoti ukuthi tshela abashimayo ukuthi abadedele intombi zentethelelo kube yizona ezoqoqa umnikelo zinikelele ukwakhiwa komphela sathatha isibuso sanikezwa intombi zentethelelo mayibonge Nkosi amen awu njengoba singavumi nje intombi zentethelelo njengoba bengavumi nje udadewethu kwathiwa isibusiso sinikezwa intombi zentethelelo kusho inyanga yezulu yathi bayiqoqa besebenza kubashumayeli abashumayeli bayiqoqa bayoyibika lapha ngaphakathi ekhala imphefumulo bese bebatshela ukuthi yini edingakalayo bese bebatshela ukuthi malini umnikelo wenu ngiqalileke ngesonto edlule la uqoqa bodadewethu namanje soninika ithuba kodwa zange sinilinde phela bodadewethu ngocela nje laba abakhethiwe ekuthiwa bahole intombi zentethelelo bathola nalo mfana lo kadangazela usenzo wakangqobo ngoba asinilindanga ngoba phela nisahlanganisa amandla akafike ezingeni sibese sicaphuna emnikelweni wokusebenzisa awothenga ngoba sekuyaphuthuma sesiyithengile nje insimbi esokwakha ngazo umphela ukuthi kuqale kungene i-reinforcing uzonitshengisa usenzo niye kuyena anitshengise i-receipt ngoba ngithi akayibeka afika anitshengise i-receipt lo mnikelo wenu wamenyezelwa usazomenyezelwa namanje uthathe othula bese sinitshela-ke bese sibuze siwunike nina-ke niwukhipheke khande kothenga lezo zinto ey'sala ngazo manje ngikhokha nje umnikelo esekuthenga ngawo ukunina mayibonge Nkosi sithi-ke siyabonga ngiyacela uNkulunkulu wasebuhlezi abagcotshwa benkosi ngizocela ngokukhulu ukuyijoba ngoba sinabo besilele nabo bayosivalela imini bona bayosivalela nje emva kwandaba ezintsha ngizocela ukunikeza umshumayeli umsoko athule inkosi ayikhethe inkosi enkulu yasezulwini bantwana benkosi ngifisa ukuthi ngidlulisa umbhoko nguyise kundaba ezitha ngidlulisele kundaba ezitha ukuthi indaba ezitha akwazi ukuthi ayithule phambi kwesihlalo sobukhosi sihamba naye indaba ezitha namasomo ngakhona kodwa-ke ngeke ngisho ukuthi inkosi ezosho egameni lonyazi lwezulu ngiyabingelela nonke bagcotshwa basezulwini ngiyabonga kakhulu phela ithuba lokuthi ngizethule phambi kwenu nangezalwethu ngiyanithanda kakhulu nonke mina ngiyinkosi yamasoli onke andani ngizimu Afrika ayikho enye inkosi yakamsomi ngaphandle kwami mina ngizalwa umalusi ezalwa umbanjwa ezalwa umakhwekhwezi ezalwa umadlanga ezalwa umamoni ezalwa songabase undaba kamkhothana nyawosi ngigcina lapho-ke ngokumlando wamaSuthu kodwa wonke amaSuthu
ugasa umeyiwanuka amasondo awakithi wonke. Amen. Ngiyacela-ke namhlanje ngikhulume la phambi kwenu endaweni enkulu ebalulekile emphefumulo angalo ukuthi imphefumulo. Ngicela ukuthi amasondo onke akithi ezwayo. Amen. Ungasho ukuthi umshoni walala nenkolo-ke futhi samulazareth umazinala. Masingalela khona namaroko khona ngowesini khona konke nje khona iy'nkolo zikhona. Ngiyacela ukuthi sibambisane sonke njengepolitiki. Epolitikini kukhona wonke umuntu. Inhlangano ziningi kakhulu. Ngiyacela ukuthi mawuvele kithi ngiyanithanda mina. Asibe munye sonke. Thanda kwethu. Namhlanje ngifikile la ekhaya ngithola intokozo enkulu. Konke okwenzekayo uhamba ngendlela engiyithandayo bengiyifisa ukuthi ehambe la. Umshumayeli ukhuluma kamnandi kakhulu. Ngendlela akhuluma ngayo engangisakwazi mina uqala phansi ngoba phela nizwile nonke. Inkulumo yonke nizwile. Mangaqala phansi manjena ngabe ngekhanto. Ngiyathokoza kakhulu nandawethu. Ngicela ukuthi kube khona ubambiswano kunina lonke namasumbi engizowacelela ngicelela amasumbi akithi amasumbi onke ala eNingizimu ngiyacelela ukuthi abe nempilo enhle alulame abe nemibonela phambili yempilo. Akhona phela ngiyawathola ukuthi akhona vele ahamba kahle amasumbi wonke-ke ngiwacelela ukuthi abe right wonke amasumbi. Ngibese ngicelela nabakwethu ekhaya. Ngicela unkosikazi wami wangishiya emhlabeni. Lapho ekhona ngiyamcelela umphefumulo wakhe uNkulunkulu abe naye. Ube naye umphefumulo wakhe kaNkulunkulu. Noma ngiyamcelela nobaba ngiyamcelela. Nazonke izidalo zakwethu ngiyacelela ukuthi namhlanje ngingapha ngiqala nokuza lapha ekhaya lemphefumulo ngizocelela abakwethu bonke abadlula emhlabeni. Ngiyabacelela ukuthi babe nempumelelo phambili esingazikhona esohamba sonke siye khona esingazi nombani umuntu nomuntu akatsheli muntu. Kodwa-ke ngiyacela ukuthi kube khona impumelelo phambili endleleni esiyakuyona sonke. Ngiyabonga kakhulu inkosi inibusise. Okhulumayo ukwalisibonisa ukuzokuqala kwamintwana ukugijimana. Ngila ekhaya nami-ke ngilalela ivangeli ivangeli lakho futhi jabule kakhulu ngoba okunokhuluma ngakho nami ngile ngakho lapho la ekhaya. Sisifambisana ngezobaningi abakina abafuna ukulalela abakude. Ngixolela vele ukukhuluma phambi kwabantu abadala. Bengithi-ke ngijabule futhi ngoba bakwazi ukukhuluma ngakho nabo yikho engiyenze ngakho kona namhlanje. Ufika kwami asikubona ngabona ngiyaphela kepha amakhehla kithi nami ngihamba nawo. Akuyona sihambe zafikela yathola ithuba angithume futhi lapho ezoyisiza ababelene naso. Ngicela ukubonga-ke ukuba khona ngibonge futhi-ke nebhathi unkosikazi ngoba ngofika naye. Kodwa sibonge njengoba sifika igama siboniso ozolomela ugido lomntana uyayiza nakubo. Ngiyabonga bande lasenza nakhona.
Amen. Ngiyathokoza bandla. Thina kwethu nathi lapha ngaphandle kwekhanda lemphefumulo saba wasithole thina sisebenzwe nasemahovini. Ihovi lasenhla sinemizi eminingi omusehovi lasezansi siwumndeni wafika lapha ngalala endlini laphaya ngalala nezigwele edolobheni lamakhosi sangiqeqesha ubusuku bonke kwase sengiqeqeshile ngathi ngiyahamba-ke ngiyoqoqa amabandla angakithi ngiwaxoxele ngendaba emphefumulweni khona ezophila amabandla angakithi angiyivali inkonzo maphethe inkonzo ngasho ukhona ekhanda emphefumulo ngiyabatshela umndeni wami ngangilele nensizwa yakithi laphaya ngathi nalabafana bakithi yalala nixoxele mngani anele khona uthi umfowethu sitholela amafoni ngithi hayi ngase ngithinte ingwele lezi angangilele nazo angixoxele umfana wakithi zamxoxela umfana wakithi usengisizile umfana kababa umfowethu njalo usengisizile umfana wakithi wangiqoqisa umndeni waqeqeshwa zingwele lazilaphana endlini esasilele khona waqeqeshela wakhuluma ngilekelele emndenini namhlanje ngizalwe imbuzi mayibonga inkosi ngize nembuzi namhlanje ngizogeza umndeni wakithi kasithole ukuthi ugezeke ube klini ube zidalo ezinto kuphela kuhlupheka uwasheke ojoba omaphitho omatshalo omondisa ngizela ngizobageza namhlanje namayibonga inkosi ngaqeqeshwa kuleyani izingwele angilele nazo ngaqeqeshela uma ikhuluma indaba yangena egazini lami angizululayo kakhulu bafethu ukuthi umshumeli nje asivale ngiyabonga umshumeli majiya ukusiphalela ithuba lokuthi ngizovala ngehlabelelo 181 Amen. Inkosi sikhoma kwabanye. Phakama uphakama iphakama